say ye catchy me tree na catchy and fam for ho nti me tree American say no we any school asema aha na mpacho o interview me you are wasting me time enti me ge XR ne de phone iPhone SR hey enti me ne ki be program ne dia no obeto 16 aba woni wan be program hey like Nicki me my younger sister person yes Nicki ma be Beyonce ba be program ne dia or the system beba oni Beyonce yes the catwalk assassin na woni no me nim ni say me role model ade na me woni na kasada me na nkasa say me won number hey the America na de Ghana ha try de Beyonce ni o mienu ana ene de to so mienu ni me ati utu phone bi me nka phone Ebe say wo ka phone bi say ado betua me ka na ese wo ka phone na bi say obi atota me man to time ti me pese mo time be ebeche na me bizu aso be ade be fa ide say nya say me famfa baby esa na ba na kato kasa se no so aba nanti say de kato ko ma ja me gina me ha na so tonyum susu anyum na de me the three sisters and so ba why anyum be na onim to pa gifty mon so ba o so tonyum nyum be pa na onim to me kwazent mam to we nchiro anya da ene mo an mai na ba me hu so ye musician na anya musician so so nim nyum to de nyum be na be to mai mbanya me dumizo ne duminza do ya ni ani amani ye na nchireze nya me dumini ya grow ejanya gongo azumu patience bakacho na nchireze nya me dumini ya grow it's so unfortunate right down to bakacho God is recording and Eric and bakacho oba so na mo cow three sisters mo ba gifty on so be a painting any mai nti on so oba owege na nya fe no betu enim you enchi junior adia chirin marison in from my boy rearing cheche mada bogemu e mo garidi e mo fuzane and then amaya onyamina dum madzina abmezo me say no and then I pay texting no at the time no blood no glory omu penekuno odon so ba ho bi why we protect him ti enyuma to ye hwan anyuma enemy you enchi junior na wo so di ani di me dey oh my god my umbrella ella yeah I don't know me nye why Beyonce na mo man Beyonce mo betimi abobi ama me Beyonce ne nyum be na ope anyum ma me bo pa Beyonce nyum de pese me hu de wo bo no na nka me hu de me oda bu obo bi ma me de den me ba da bi ye pese wo oda search bra we search na me nya yi wa oda search then ese wo force me bi say me force so sen we ya me mo ne nyum a wo pe na wo si me hwe mo na me hwe nso a wo de me twi okay cat work assassin no ni nyum ni bi e den mo mbo ame we ya me nye wo se ho anyum Beyonce when I me God heal her but one patch me nya you I me nyale Joseph ma da ma mo ayi ni bia na mo post say yin adai omo today adai sa me nyale adai obi so yare ti Beyonce nyum be pa na ape o de bobi e bia ne nyum bia oni so be 12 na to besa mpacho me magdeg dem ho ha na mo mbetu asen we are oni no Katwa kasa manum moa mo hwese de ne ma na ekro no a moa mo betumi abua
sisi ade on na wote ye no hwan me koka bibi sisi asema ba awia yi wadre me pa nya dre ketwa wa kire me pa ma me ba ko to se modwuma yeso adi mu abotire o bana wo sheda na odi matemo me dem sheda ndi watem ale makosku mani ablo aya monte say na o ka nyina no me sheda de krata ma na me hwete me teste ne hwese na oti koku o reading perfect me man story bi ene obra for ye obra efa China ni aba akora bi a omo akowo no ede mano o kan ne pepe pat ye hu ba bi asa yare free ba ya nyale meselo point of correction onyare juwa se de o kasa ye ma ala me kasa sen o kasa ye o de ala nyam de sam de me nhyemanum o kasa anya de o sa da na ma men kasa anya de o kasa se de o kasa no ensan do se obi a bibia ye boko sa ina sa na me kasa entire na ko bisa mama so a nice girl pa me ya we ngana beka I just say no to you. Miss Ruth comes in a casa no one patch on will be here the why me phone and come me why shall my mini phone I may my mini phone why my mini phone you say not here no what first say and patch I didn't say why Tayana I most am carry mammy only phone wine Tayana my boy open for me why we 1 night no mood kakra odidi a kind of one didi say abam no titi abam na say ye patch your embem and no point of correction me board am me subaya no aye hone ho kakra itim bam gidi ni on didi oh enti aye ya na ne so ati ato on didi e ba wo ye say otiko wuram owuro no ho ye otutu ne me no kasa no sere no owuro no ho abonte na start ne de no owuro ba on naked or the BBC na sen o da when the fancy me to reggae owuro no ho nam krum what the BBC na sen na ne nine da no ko wa pie mere bi amanhu na mo hwe na mo hu no pe o pie bi a nyame adum krom hofo no pie a na mo edi na chi na o de na ba obehu na we de me de me di na chi a ene no me beko nti age say abontin so fo behu na we akofa na ba obehu na we de na ba obehu na we de na ba nti na on shada anyela abla ye hu ani time bia na dwo time bia otimi hwim ma se ma wayira bia mbokọ akwọhwe no se ne krom ho no ma ntie ni bi nsusen ka o enya ayi o me pacha de bi ho de mo bia nkoye ne bone bia omo kita min ka so mo nyina se de a kro bia mense wo pacha de bi bia nkoto no mo na bia nkowe kwa yo mo onkoshe ba bi kra asa mo hu se wo kwa na omo edi nachi ben se obi de naba okay be on singing mu enso ba akwaya me de ya mo nwum bia ma oh me to perfect to ma mintie ana bra firi no na to ma mintie baby you are perfect darling but no one is perfect like me like me ketwa sa and then I'm not doing him now at 7 no bisa me bo mami me se am na do nwum bia me she dem ma to me punum me mani manzam fun pi so what I say to aso oh me am challenge tie Ghanaian and then Stone Boy personal girl and then they be a mirror mum fan say me to reggae hey when freedom fighter steady on the mountain and I'm not to bring them the divorce the choice I made they didn't work out the way I thought it would. They will build no me manage action over. They will build no schools anymore. Or they build every prison. They will build no schools anymore. Or they build every prison. They will build no schools. Me make up a tease ata over.
They will build no schools anymore. All the will be prison. They will build no schools, and then I've got you, baby. Make you feel alive. I've got you, baby. Make me feel alive. In a Kofi Annan, how many years? The most harmless man on earth. And saying will come up Kofi Annan. Regan, the moment with their leadership when I'm to Kofi Annan. Me. Emudia. Mamma, Regan, my wow, do me what you me when you are open. Oh, reggae. Oba, a month for you now, show almost some. I'm too ill for leadership. Oh, yeah. What can they? Yeah, then what? Ubia, we are man for my bow. Me when yamobo. Cause I go for you. Me when yamobo. Oh, Sassing. Adam Yalaquata. Menyale. The per se a mo be boa. Obi intimum, eh? Now, boy, Miss Sassing. Nina better tear for any so. Maybe she into Tim Filmens and Pacho. I ain't Italian men so. Wa ba mana ko school awie. Enya ho asɛm na menya. Na OVSS. Na ye beto aso nko nursing training na fe. Teacher training. Mama me share kokoda sense ho me ye mambum. Na akwa ba ne sei. Yes, yeah, Dion. Yamra back to Oda na woso ye no. Woso ye no, uyi kire obi. Me pa chan. Ka kire ho. Ani. Me pa chan me ka kire kan se me kwa me me pa chan. No se dey. O ma ye bon ho pae. By within week na mo so na we no epie. Sa keka ni pie. Tia yesi ya ben fi se ni. Eba be 3 months. Ana etikoi. Obey normal. Ne oba krase ombedia da obeye kama normal. Obi enim de ba ni next ni the following year pepe. Ene san sha ase no ne de besi sable. Still Mi bisa sembi bibia ba musisi e. Akoma ofie. Me pacho me de me nim de me nim sa akoma me fie. Ba me nim se bi o papa abusua mu de a me kai se osano. Me chance mu everybody I want to mo German and kasa. Not that time. Ma me kasa yentio. O papa ne ye ewe. Nti osano me de ne kwotena onana nchen wo ekura bi ase. Nti one day bi na me ni ho en mi ja ne ho a me call private nti mi ja kwala no wo dem antopono ni. Nti mi fi toilet ni su PSC kwan ni na me hu se onana pani no. Fi dan na me de ni tu mu ja ne ho no. Nti mi ni ma de kro ba ma me ti so de ne kasa na ka kire ne ba boy ba ko se ye ba e ma ne nka se wo ko ho wai. Ne ba na anti no san repeat bi meti kasa no munim sa meti nti me so ma mi sa ne hwe ti onana ketua na ba ye na mka chen se enade sei ena me hu se ni nua na ye me so me kɔ hɔ no ni nua pani na mfa ne nsa nso akola ni mu da nti ne papa nso ba me bɔ na mane ɔno nso anka ho hwe nti ewo ma ana me kɔhia ne nana ankasa no ɛwɔ asinfosu market na me ka chen se ebeya nka ade na me ka kire no no o ma ye mpempanimfo nko ne enko bisa adekura maame no ko dem ho koya akora because ase ni behavior no enko yie maame ena maame ni se o wa anya ne hwe ena me de meto o ma adwim ena ede nam ho nti o fe said na we ni ba nti me de ase honom na ma adwin ni wo sa na se eye bibisa ena maame ne ko minim adekura ko dem ho no ma ode koya akwala nti minim se efiri ho se efiri hi se minim onyini bana on se bibi timi siri so ye akrai de na ebe ye se akrai o ye niema bi o ye niema bi no sa onyini bana yeah de no ye
say nebu timi fu timi skata nema anyhow on the abufu na one o kasa ne ho sisi ana nebu afu timi skata nema anyhow enkrabre mu no bia o ba no tse sa de bi asine so say basa tse mo so no mu me pa cho debi bibia say ne ho Edim. Eniama asisi wo Ghana ha nwummeri ana ebeyidi akire mo. Na kaka kubra bra kan bra ha se bra fia na musu asem. Bra mo bra ha se wanim seme. Aban o ma ban ho na wi to o ma bombo owi ho. O ma ba wi ho na anwunu kana asara de makoma sem to kra. Yes. Sisi ano abano yenye o me kuta fact ni nyina wa ha me kuta fact ni nyina wa oh the sisi ade ukopie mu abrekuma sisi ya me no kase camera se bedwani a da bia anu yin amanfo na opede na se bedwani no obi ayi da bio o mo mpa APP ni NDC le kwa akansi wa na wi ni ye NDC wi na so na cheche wa se mi kirem wa na ebo ni nsem NDC na ebo ni nsem yi na bedo no David just do we need hono de ni obi ase wo oh yes e bia no bi penidin atie for education purpose okay APP elusu omanya no one net so na MPP net so yes abrekuma de Cambrekuma of dia MPP na na gina so but see ade oba no ye oba na bema yes yes wa hwe no fufrum enti see ade okopie mu nkrampumpuni manta abrekuma ade na so na nso ade enti na nso enye obi ana tenom ye enti ofa arabna ayuvin everything Rabina Ayubin, yes. Ono ena sisi ade oye member of parliament edima Abrekuma elect. Yes, elect. Yes, nti enche bi obekomra se bedwana yaswen ine ko basa na NDC for to third no omo pomra se bedwa omo fa. Nti no yes ko basa abane sai na asotro de binum agibi wo me see afa ne ye bebaso na abusia de pani enese me kasa bitim kakra nso so ase we de meka bi pani na be kai ho e wo Facebook na ye de videos bi kaka kudem so ono baby wo shani ntirom so ba no saa sensem ne dia woni mo na me share video bi me see etese wo Abanti your friend no Roman Reign mo hear movies mo share wrestling no Roman Reign star no bi which be to no kosoro okay no na wiem sa no poncho ba now also follow football kakra so no branch Ruby Van Persie ni go bi o share ye oya dey o ton ho I think the FIFA World Cup o she go bi sa o hwe say the branch ni si ton ho na saa na Ruby Van Persie ni go share no o ton ho e head board to ata na o hwe we na Erikamia say abatu on by yenka etie for akwatia by election so ba so that anim yes and na so enche bia no obi ana tinum yo said it ani abeno a MC akoto o say abeno MC kohwe dua so abeno so ana abeno obi ana tinum anya yende na anya ba ko ne na esa sa kesipa ne de no hey eriase wo small one kitwa we so sa na margin na so oh imagine na ensheda ensu biasa but me sheda nkom bebre echina kukurantumi akokwa no betena se a ombe pesi bebre yes onu nie baba wo nice woman yes nice woman pa yes o say me say de ne ho ofeni bia okay Rabina yes Rabina Oben yes Oba wadi nkunim NDC dimu bema no MP bema ni MPP ana no so your ba emamienu yes emamienu kwa kansi no yes emamienu ne kwa kansi no ana we edi close so one said then you need but friend of nice hey so come for no be
obedi achepa nana so obire obedi afili nana so obire obire yankamfa na sa beso obedi afili how no oni abusiamo ko so girl yes ya kele no obire cross no ho fe pa what so be chomuti yes ko Facebook na ko hwe ababa wa na ablekumati so we are on Facebook yes we abaya fe for say be chomuti say about what activity abaya no fo o sakra we no fe na WhatsApp ne be kana ho ne be ko ne ho fo be yiro na ho na ko fo bi emrashe bejafo ye so mo pema no o mo do bi ema ne bi ko parliament ye to pay o pay do ti so hwe o do ko parliament ema no so no hwe enye bete say ya mre wai de ntimi nko ho say ebre no so ana na o ebre no so o say o ko wa o betimi Senator Rollins o ba me o isa o MP na Akwasi abato ni nyina no sede esunsunso vote odi twi ni mu ni maami a wawini eye oni Abraham na onya vote no 34,090 and NPP ni no ye friend of maami eye 33,881 votes 33,000 yes 881 votes 34,090 na sheda enye ebia sheda nye kesi bia sheda nye kesi bia na be hu pa tinese ebia no ebetimi ayi popo ni ema yedi obedi ache oh yes on say ebinum susu say na ho femum research abana eye NDC fo ahase ye no eno nsunsuanso no ebinu no yes say omu say John Dramani Mahama yes we nya 33,881 and 163 yes na was say tifri mami he me titie free mo tifri mami Akwasi asem si die bi adai obi so amane me ayi dollars kakra ko here 2 million na so ne give us some na say biasi kesa enne me kotumi banji kura begu edwom kura menye scatters Akwasi imagine ye 282 votes 282 votes yes eno ODBT no so sao nipo 200 nenye 282 edoso ye be fa this 1 million vote credit oh yes so nye ni padom bia but we no kire amanyo sema ye e wo my Ghana ha emfa wo ne siketu abetua yes na say voters no men trust obi fear delegate say no but say about try fe oh yes say no matter ne obeche nipa no hu say we adi ba bia we di ma de ne kro no be bua me de wa no beto ama yes oha no beto akọ kankan say kura dollar e kofom dollar ne de e kofom ene say na na esu tumi enso ma brochre dollar no send no say 20 say unya say 2 million 40 $20 tunya $20 tu benya 244 nene ye poya na ye bai oh say na mo pa ye ma wo mo ye tumi na ye na wo de no nti na nya ma wo be ujira no be ujira ni nti na nya ma wo ya de wo te mo pa ye mo pa omo ni de ekosoro ho mo a ya no fili ba ye ti mamufo na ya na ye bre ye ne ye bre onya me da kasa ye tutu ni mamu abetefo me bom pa ye mamo me so ba beduru na ye ko ye minim se wuli ebetime de yakwa abusia ye hye adwumedie na se na ansa na no mamenka o se enyumaku ahodo bi ana obaso emu a ye de dwumedie nyina de ebremu isan se wo mu ni ho no mu a ye ni ho wo mu adaroma na kaka kubransa ada open tema kwan ana ono egwa bi na nama na oba bi techiro twa wana there be me oba bi to twa wana me bra officer ya na oba be family akọ o prison officer anti no ja puan oja run about run dey say you hu omo asa okay ye ba ko Pauli de ye ba ko na abusia Ghana to say Ghana is say Obade Ghana oh e say Ghana na say in a sense that say me so mo bi bokun oba buakun obi ka so obi kun
dwane obi ka so obi hia obonten a mebo wasun police station anim won mebo na mebo ni so na wa dweze police station anim de obeda na oboma commander na anim no obebo ni so bebo wasun hwe yeni kanko ablekuma ye koto aba ne ye koto aba hwe on se ankade asibia na yesua bibi film no kre ya to aba saba to we mekura akwasi ameti ame minye security expert minim say tension ebekoso ablekuma enti yentimi a nye bibi bia betimi ama obi be fra bonten no bet police go me pese ka be pe hono kakra bi dia yemayi hwe akwa bako oba no kobo no twede pa to no ho firi wiem na wiem anya na ma be da ya bono ba me pese me boni di me hu de ba ye like e de na ma santa to ba well of Akwasi said the about for no esitie na wo ka eye security ya na omo grounds honum na wo bisa say me ba we go abuja wo da mo show mo ko Facebook na mo hwe video na me ka ho asem no hwe ba ma no to no ho free baby oh yes onam wiemu sa na ma me no na me de Ruby Van Persie ni gua wo share eye ntoto ho kire say kwa mfa so abuja ko Facebook show obama obo ba o I style to no ho na onam wiem na anyan obo ba so na bo fomo ma me no like you hear say na nipa bi kurukura ni mu da yes me say ko be prano ko be prano e de na aba e de pa na aba si ekoto aba keke NPP NDC na ye kunkum ye wie ya so enyina ye Ghana fo ya oh yes ye Ghana fo hwe ba ma ti to no ho fa wiem e bo ba ti se de akwaro ya mve free dey Roman rain to no ho fa wiem se punch nipa a bo ba no ba from kikra na we kra de ye oh yes misi we de ne ye na papa bi no ahye batakarisa na me ka se krama na da fo mu I eno so me hu za video no pa wuli aye video ni ye o ba ko na wuli ba no ba ko de na e kama pa mo hwe se de papa ba bia papa no to no ho wuli ko achi be se it's a wrestling I'm so practicing no fear se ma me you obebo no me say ye TV so no mo ni ti no oto no fra chi na panyan hey abujado ko Facebook asema ye kan yes obiamra inshira 1.5 or champagne from baby and wonam wiem saa na okobọ maame ni say pai maame ni say abusha ana oboro no wo de hwe police ri gira ho no o kuni nyina o mo kunyina hwe police ni gira ho no hwe uniform me say wo tra ho ema ya boa ya bo nkwase abo enei bebu ha ya nyeji anim nko ya num Debi sami NPP ni NDC ni ya bo kwa enkwotwe ya bo kwa mo da bo hwa bantie no ba bi oto no ho friye na okobo obawo em se ma me mu odu nti wa me ha ma enko no ho yie ana ma me to abofo pan Jesus Christ ba bi oto no ho friye yes actually pa huriye the tini twade nyina na de ko panyan oh Jesus Christ abusie wo de ko Facebook e Ghana ha yawo all body nyina no police fo ho soldiers wo ho omo nyina wo ho bi but ye bo no security ni so edom e ko ho no donso na wuli fa weto nchei afa yenko video na ba ku bi om so video ba ko do wuli ko video ba ko foforo so mame videos ne do so na ba ku bi wo hodo mo a mame hwe se wuli metimi aboa kakra bia na yakohwe ho na first video no yan hwe first video no of before say obekof first video no so mami a ye born hwe we former minister of fisheries awakusin enti ono enti minister former minister mponi abu ni say abusanti imagine
imagine say claim ni hwe ho sa what the minister pen yes minister former minister yetimi ye monos one the born sa born many dey say e boy ya born dey former minister I'm sorry the Facebook na hwa dey we akwam say friend kung fu panda kung fu panda what's your friend kung fu panda ye na Chinese ni dey we na bibie kitwa bi di mai and I say that will be say you use pepper spray yes initial yes my many use allegedly my main cancer because I'm not there and security for this statement ni by bet me confirm o hwe video na o use pepper spray man use ye ma me ha wakumsi no no yes whether say pepper spray and I say spray and any ordinary spray o spray video no nyani nyina ni aye whereby say after say wo mia spray na abrantie no dimrika ebeto ne ho to na o mia gudom no so ana so o mia guban so na eho no o hwe video na abuja de ko Facebook na enya obesi enya analysis I don't know say Paul full video na o free bema boy ni free ekiri na eba a obeto no ho epoche maame no sa time no sabra na maame ni be spray ana na spray obi dada na maame no spray dada eno na sha branch na bufu no so dimrika eto no ho eno Sabre na security service ho no epiapia se munkomochi na se munjai no mu na branch no to no ho a where the obe head eye maame ne san because of say no wadi kan mie video the same start Paul, let me send you the full video. I would send the full video na Paul. I wish I would have video no ko Facebook. I have said minim say na ha police station center back home. Into the hwe ebra wo mu wurawura ntokwa ne hyase ni o. Into the hwe security for no kra na ponchi bi. Wo da mo hwe hwe dom na epuko. Police station kitwa bi o hwe. Yes. Hwe video and video. Yes. Full video ni abusia mo da mo hwe. O mie pepper spray no. Me ye hwe se ma me mie pepper spray ampa. Wo da ko Facebook na wo so boa ye sampa. Me pese mu hu ba bia ma me ni gina. Ye hwe se ye be hu an wo libesa kwadachi kakra. Na me hwe ba bia ma me hawa wo se friends hawa kumsi. Yes. Ye hwe ba bia na hawa kumsi. E gina. Na abanti ekreba sa na police for no eche no na omo kon na ba ko bi dwane ho na omo grepo no ho no ma na asemu will you send me hi na me pese ye hwe se ma me maame abra omo ko foforo nie ye hwe ba bia ha wa kumsi ni gina wo de hwe ye hwe maame ni ne hwe white wo ye bo kumsi wo no to pa on e ko no to de ye hwe ye hwe ebre ben na maame ni mi pepper tree ebre ben wo de ye hwe Paul start ya wo de also ko Facebook na so ya dance will me twa e ho no ko a de amount o de to so a wo no kwan of so a omia spray no na ntokwa ne start wa bonte ana no mo de ko police station ho no enti obi kura ne yayire ne jam so wona akwawe ne blow no e white one no do sha white no sha down jeans bi no yes da bi when sha coat coat ana batakari batakali bisa white batakali hwe de si wa also wa mia spray no wiem mamenhwe Willie ko wachika krabi ko wachika hwe ne sa wo soro mamene no mia spray yes ampa enu kina ma abrantie no na wo ko ba bisa obi amabo wo mia pepper spray sa na obi ba bisa se ede ne ba ne trima ba bia ye to aba odisa hwe eni into the hwe ampa on so free yes omia for auto from crowd so be crime but yenim se bia na nye pepper spray ene de a police for wo na betimi eni we dey ko Facebook na hwa ade ma ye ye pese o hwe no Bob yes o head no because me say udi agroga no bi be kunkwa minister Mpo former minister ne yakiki na bo from background yes what you say yes enti obi ka so obekun no adwe ya se ba bia me metie me nam security fo mu
maame no wonam security form na eba but you say pepper spray bi but I was here beside say intention ben na okọ police station wa wuli ko ba kakra be say ha de clear pa ba bi maame ni maame ni di ka ni ya sa de ebo no that is it it was omia ya no security service what be twi omo ho hwe ampa hwe mo da mo hwe maame no because egu omo so hwe ampa ampa ana no so de kata se mo no so jump ko wiem na panyan ampa adi buru ni bagaza ordino abisa ko Facebook Ghana abatuo oh yes Ghana abatuo ya to abama obi maame ne papa ko diska enjes ka gu ombotom maame ha wakumzi ya ka ni botom zika gum nya sabketo wadi minister da ni wono so ede ne ba wono so obenya bi adi wo me no mienu banchemore ene tura bia yede yeto mari kakra ne yede banchemore atumbebre na adoso ne yeto mako ne yedi hwe na ukomia pepper spray dia yeden wana na ewo ho ma wo bebo wo obi ambo sabre no ofa eno na ye nyina ye bebi se ho se adwembe no de call eye police center ho no anano onim so bi ba attack no that is it nti o de pepper spray it was ye bisa okay se no kra de e bambo na ho da bi ne nyam ba de nyam to aba no na etu ono ye pipi keke yes ono ye pipi ni so on show ne ma yes na oba pa man payo ya tue ho ba bo ba poncho ma twe form kikran so ya na oba ba ku de ni o wuli afa yen ko foforo so yen ko hwe mema no so de sa video ni de etwa mani so se de esi fu kamo no wo de yen hwe mema no so de ni bi we de so oba wa je no one punch de acha no hudi yen ko hwe abuja de kora afa yen ko hwe mema no so de hwe se de bu akọ bi hwe ye che no kogra odwane ne ye yire no yen ko hwe mema no so se de ye nso ye de natie mema no de ni ekido ka Ghana abo wa se de ye bu mema no wo che batakari o to bua hwe obi papa o Ova obi papa ya dai obi papa ya dai abatuo no ana onim omo abono no nye security for na ebu no debio ankra no na ebu akwa no abra security owo hobi security oba security ni swa onio papa ni ni aha we ni ebu no mo da mo hwe ni din tame oji bi gu no hu no okọ no ni ana ha na emo no aha habza ha na emo no aha de brim no ye na ni hu nyina na bodu ena I'm fine here. What's the na boys we na boys se nyina boja Actually I want avani nyina ye party mu do adio ene enkodi on pese omo bono pa omo party ntina we nyina ba because ukwa na abatu otu bi na ukoto ye na ukofia enka na numbo ye police ni afa na ya kayama when your results but ebru uko ye day eno na ma baby sa uko ye day uzo di asem ye ntia na adio ye go obi papa pa the police ni pa na de na enye bete Where's your car? Let's go. We are boy, so they don't go for cars. So I was answer what you. Hey, Brian, Baba, didn't see. I'm starting from. Oh, strategy of Musuya. You do or no peer. I'm a trainer, say. Yeah, party pay before. It's your armor, your union grab on thing. Yeah, executives no. Oh, supporters no. And you come on no Muyare, Munjado Moyano. The next minute no, or Nemen Casa.
Oye Mustafa. Oye Nisasi. Silikano coming. Facebook or radio. Facebook, 104.5. Ude ko Facebook na ko radio kakra bi na papa ya o ka say ya ye nanimu no. Ya ye nanimu no. Esese wakobo boss kan. Bi kan asem. Ofa me kai papa nanim ba me refi ni din kakra. Ebra mo chi chama wut me call yuku for akache no. O make statement bo. Abia ya hwefo ne atiefo betimi akai me kakra ni din no. Okoye dede o hosa se de besi okas ana atia yes I say obobo that's it no mo kase yes see o wa so we o mo person we be listen commander wait let's go to the stand again I'm attacking the first. Keep my neck. Mama I'm not going to I say, yes, sir. I come and me watch it myself. I don't want to me. Me do not take any yes, you must have to take the person. Awusiafo we nyina ye de show ni nyina so Facebook to pe bia de wotie nyina papa na ye bo no ne kasa no na wotibie no na jese ye hwehwe nsu agura boji senim na ya ohuru moja no moja na boji senim pa na ya ohuru mu kakra de ma na okoso waje ne batakari ana waje ne che so de ne se fa ba bia eche ye boy no emche ho ye ne ya pa to de ne se no fa ho na wohwe papai se de otie na obi ponche de ma no bo fam kikra enye bete o ni nyina ya abato no nim se azan ko tena fi ko ye dan se party hu dontia na de hwe ha sei ba kenka me ba o de hwe ha sei na omotika mu ana wo mokọ na se de niema ko ye wo ho no mo beja he to ni o dwane am so se domo ba no so yes nto era ju se o dwane se no o ta kire wo be o dwane fa no o ta wo kire wa hwe police bibia ni o na police ni bia ni o police ni bia fa police ni ba kwa ba hwe oh everything Jesus Christ enti o ma hu se ho no be ye sa that who she also say dear Mrs. Anya manema cry yam for police in go David adwuma bi ho anya police adwuma o eye soldiers o manim ran so na start say police for nkobon ba na jinsemu aya frɛ soldiers we na jinsemu e bo police jira o yenkum na nsa na jinsemu we dey ro but there bro papa you hwe na ni ho pa ya bono hwe na ni ho we mana o ko ka kire onye party na wo so ma ga se mbugo so akire obi o yabu free wo ye ne mebu ho no mu a no wa hwe ho ye eye Ghana na ete Ghana politics na mo amu bubo mo ho na mo kunkum mo ho saa na nsem na ye kana no ano mpe bi eti o de ye kana hana no ano mo pe eti no ano mo pe o de kope be so beti ama no ano mo pe so obutie bi eye Ghana abato se wo ko na sebi wa mo ho ban se ba bia me ko no me ko so nso me ho na akoye minim na akoye ho memasem a papa em so ko no onim so e guy pa but to duru ye no em se o ma silence no se we no okoka kire party why party pagi bai ti e ko to abade ye bo me ampa ye bo ntu what wa tie ko wa na ko chi so kwa akofo ado ho na akofo ado na mu wada bench
Kufu adoko ka chira na do da bench nipa nche na nipa dia miao na do da bench they say o ka bia nkota enkore enu friends say yi sura on enjeja ho ma obinku because se papa ono how kumsen minister of state and I because yenhwa de bi wa foreign minister former minister of the fisheries I want na hwanwene so yes na so to sabre na sabre ko de nyam because yemusa question bi o say yam pass politics ye omoyi omo dwene se ye man yi ho ye da ache ye dwene ye ho yi a so eye ebro sei eye ntokwa sei eye se obi fa spray eco spray gu obi ani se mi kun ana me mo anya how na me ma ba di position enya anu o eye sika o mkopa gu mu betom ya eye sika o mpa gu mu betom o hwe se nya sika hwe obi papa hwe obi maame se de esifa bo o mu hwe obi papa hwe obi maame se de esifa bo o mu eye sika o mkopa gu mu betom ya bu de wato form atuchi atade a wuche nyina ya tutu ya twitwa wutiri bro adan entubon so ye se ya na sana ban ne ba power ense hunu nko a ense we so asa entan obi so store ntan yo nyame amwa na mokọ pie glass ana bibi atesa sada asam na atomo ozofu mame ne ayiminia apia eni nkomo kakra wonu dia blikoma wo de watena ho pa na sa de ebu ni nyina wo nyina apia sane asam we no se ne si ye de poti ne si ye yo anopa no ye ni ayenua okatacha fifa ene emantie ni bi omo ho de no party mo including the deputy youth organizer Edema MPP your friend Lloyd ni din ankasa ne friend Lloyd aha eji omo de kofa moto se de basintele eye ma NDC formre bia e ma obebenya position no tom so de hunu area ofo ni nyina se e honom ye MPP seat obia watena blekoma no fo da bia se ote kwashibu ote kwashiman ote nyameche ote odoko ote last stop obia nim anasa sakama bia nim se e MPP akonwa ye tie ni se shelabates papa ye friend kwa amana bates ebedi so koye ana ku afiri ebedi so Olusu na koya ambassador China ana shela battles ebedi so odiwie ye no na ono na ban president tumi ni kwawie ana Olusu abano ana ku afie san be for the ticket of MPP no echo primaries after primaries no mo koto ye no ana mo che say bebi ankoso ye nti o be san to abane ne because na hofo ni nyina dwene say e wo say NDC for so ba ne hwe de omo ye na de ne hu be ye hi wo kusa abro no so no ye shela battles no ne papa kwa mna battles ne bedi akonwa no o ye gata wo ba bia including kwashibu kwashiman last stop everywhere blue kiosk ba bia ne papa ne be ye but lady we buy was nka ogusu kota na so on fele keke kra kwa mna ba no kwa mna ba shela no anye ne ba bedi ade ne ba meye ne ba na anye e shela battles na anye eti mi ametia mi interview no e wo mi program bia na friend no kaseboku mo so I'm catch am say on your toilet. Na me catch say nye nyina na ekọ sabe tie fiwa abonten. Enti ne toilet na oye no emwa ye nyina obi a obi woni fie. Ana so wa meme ma scholarship. Scholarship ne kowe na izini pa be 12 bi. Ana mom scholarship o matima tu kwan. Enti na nye the interest of baby a wo no odi akonwa no. And again, so hwe ebra akua fie ba ye no a. Baby ti say Aliu Mahama ekofa eye Methodist University dan so my hono ba bi. Ekofa sakama nyina no. Ma me na bebe ye. Efa be bia wusu ben pastor wo enyina wona be ye sa kwan ni nyina ejomu se no ene yensa mfa tumi ni ma no mra me ye sa akwan ni nyina wie e mra me sida nso my hono mo ne ye na ewo nyame che na odoko no ena abatu ko ye ko nwi no so ma no na de ko fa to ko nyina ba ni se ye ni okete fifa ene emaburu ni bia wo party mu no anopo mu nyina de moto akakra kapa kwa assembly ho e ko start ho se ho no ye starting point it's almost ya de basintele ye ni bi enom de moto ye yo hunu man for hono mo a na branch ya bu ni Lloyd ni din full name ho na me refi de aka no Lloyd gira ho ena omo start so mo ehunu no ana so chomo say obi anya be man sin obi a na ni ba na ho so na so mo tietie nti so kura wo fom enne ko fa sa de onyina ba e ya no pa no mfoni omu twa ye no anopa ne ya bu obi wo ma mo obi
Say omo person omo say mema wo krom che ndizifo ewo ablekuma no fo ho no eti na nkofo nso abo mo ho asie ndizifo na abo mo asie ene kofa asase nwo nyina de baaye no na nka ye tena ablekuma no fo sebe sa ne ma we kura ye hu bi da kofa sa ye ne we ne kaswa mpia se o pe wo ma how comes to some bono chetia no form say ono so akwa mia pepper spray go bi so e na akwa bi be head no to so ha eh no so ko fa sanse wo nyina ba ntiri nyina be eye anopa no si no mo kreti ye say e den ho ye MPP for seat enti NDC for ehwe no man venture ne ade no e na man kofo so ko bo mo ho ko fa sanse wo nyina ba ye asemo but me hwe video ba ku be se na timamufo no bi nso so ese obi nso akopa no wasam de no wakote ano no so dafo wa bi ese yesibam no pa jibigu no widim na please forward sa wo hwe methodist wo no ba bia sa methodist wo for no others gate eno ne wo me down ba bia me tene down ana ye zo kokwachi bu no na eho ena sa de ne kokosi ye no sa be no hwe police fo nyina no bia amelo obi antumi nkwa no mu kese because on hwe ne mana na eba no a na yi san kofo matwofo ne do so chen police for no mo sa time no ene kofa sa sen we se nyina ba ye no ena na mostly na ma no so do so chen mema no so we kwa mpo am the video wa ku bi sende ayi akwa bi enso e vlogger ne yo mo ye video blogging no ono so ekwoja ma bia na ma me to kokko no ema police ba ku twa ni so ma ne glass boy especially bon no bogu form eno so ne ma do so chen mema no etiano ne ko fa sa problem we nyina ba ye no na me no du ba bia na de me hu ni se o mu nim sa de we ya kwakwa e man so party ne ntemu a na kanye police fo nko adwuma impo sabe ma bebre a chen mema ene ko fa sa de nyina de ba ye na police for ne ma dodo ana se me police for ne ma ne do so police for ne ma ne do so ma no so aha we ba ko no a no na metri sa ni mo na ne to do so fa nchen ka mo bi gate no on bi gate mo wura mo hu se no na hwe se ba hu hwe yo de eti ebra ono hu se no ade na eba no so che police asem no o twe ne ho bokọ ko fa nchen police ni ba na o ka ze no ono twe ne ho jira nchen on jira won kwahwe oh ni nyina ka ho ne ma sa de we nyina eti kokọ ye yi sa no mpa o hwa utumi se police for ne ma doso ampo e ma ne doso pa na yes we ye de ma ne koto aba dabi da bi so munim se kikiri betimesi kikiri betimi aba kura no na so o de ka etwam kura police ni jira kwan wa won fa kikiri enti gonko ye de enti ni se na nko ye de enti de ko ye o ye peace man o ka so no enti anu atwe ne ho ya smart to control your present chaos enu ntiri yesi bibi control your present chaos enu ntiri yesi bibi bo na ebesire enu ntiri yesi ko omudi asumdwe na eba munya ya onya odai e bia ko betimi party agent nko akwa ye ya kwasi asam no se na tie apia that's why mesmo da se kwasi enu anu abusia ko Facebook ga ni hwe ga we na kikiri ba nyina hwe ore bo be fa hwe o ye nyina de hwe do ere na o ze wonya video I said the space crowd we da mo hwa no ansa ma de gwani me bebre no we da mo hwa madam we oba police di ba bewuram no wuram a ho na kikiri start ye small boy na wanya yi no police for na akogu o de hwa akra we a ya yire ni ona police for na akogu ni police for ona na physics a ona o akazi for na ekontokwa no di ona o jira nchen a na ba tim peja one nana unim obekom ana yesika yesika untie obi a person the party na eba o na me cho se me no wo se me ma megira NDC a untie se me ba se me be pesika obasu ndu me ba som ti menya bia same ho ti me ntra se no de se bia bi mu ade me party ba me hu nipa ba anya ho didi obam bia di ti be pre na wotie asam a ofaye ka asa no pa no
Sampenfo bi koye. Say no pa, say yes am for the channel to us. Dey see aropa no na den na generative. But on say o see enya bibi say ye hwe ade no ba say de sharsia no pa no. Ade no say de ekọ no say de ekọ. Ya hwe yi ebeje ensem. Ade. Na entokwa we nyina timi abama. We kura de me da nyame say anko etemamfo no. Na ye omo we omo maame na mu obi ni say utie asema Sam George so ye utie asema apia kan na wa bedi so o papa ye bibi wa ntimi anto aso ufiri hodo no ya ndisi ni ba ni momu ye bibi so o ka say nipa agimi won da bia na me ka say o madwen ye o mo say nipa gusu ye nkwala saa o mo hwa de me say bedu ba bi no hu hwe se wo betena so se MP na wa anya hwe no matter who you are ye be you afiri ho me na me ka cho ye be you afiri ho I'm telling you because said na appear ma ayi oma o chechire say papa ni papa be tran so no come na batters eno ye kofo ministers wa ye ni ma kama o papa retire na wo ba be di so a wentimi anya bibia ye busa ho say wa ba scholarship na scholarship any cromofo nyina no omna abebo abeso na ba bi kra na me chepa ule ayi bi video bi nso so emo no bi na emo no bi nso ko so na omo no amadi obi kwa no akobutu nyina say wo tia ya na edrum na bi a omo de school ni esisi nipa of course yeah fine school no me a me meti we me fan say kitua bi na me koye mo na ehwe agu na mo na ehwe agu ya mo na ehwe ato agu no na wo so awa ko school de the pay abetra ho na me nya group to djuma de a ka mo sam group to djuma na me ye no e fa no be ma me school so mo ma me de a ene na de be ba me se de me de ne se na na ti no mo kwahwe mu no gu sam panyimfo na no omaji ya bu o mna yo beatings aye pa abusuafo mo ma beatings ne nya o mo a ya bu o mna ye pa mo kwa na mo atwo mo atwo aye pa ese do be betu akọ report o ko report ama hwan ya o ko report ama hwan ya ka aye pa o because o pe MP na obeba form aso no tun sa didi aso ye o say ne nsa kawia no ano no na me o se ma ye din entuma ma che na fie ne niam amaya bete wono obi a madam ase na papa ba ko a wonim de me ye no omoso no dakro obeba beto so for we need see another issue okay and say eastern region honum baby ni see na on say sa aduane no na ekoso na see friend say school feeding no okay na honum am say de ama baako ana baako bonyuso ana de bonyuso no ekobo odua okay enti obo odua no we say o de hwemo no nie ana baako na fa chire kwa akọ no aduane no na microphone bubu tugu say ya bodua atoso ye nka asem no yoko akono aduane na wo no aduane no no be hwe egu o hwe aduane nyina to egu obedam asem ben hwan na nam me se wonam Ghana me se entram obi meku o na obi ka so obeku a pa ne chew so de o ye bia de na sire ne se o de o pa ne chew wo gitum obetumi aye o challenge so on timi nya asem be fo ase na no enkra ya nkra bante ba ko yeso the prisoner na so the officer prison officer na immigration officer obi de ne ka 2 billion okwaje ya waje skade e ba a friend testing wife say we ye diska kwande misika na mame na wata mama extra 300 million so me fan to hono ma no ji obabeji ni yire frefre na afi wonte nka na phone na sa testing se maduru fie ana wo frɛ abantie no wafa say wo fa beduru fie na no se wafa mayo ni afre ni nia o se waka so okwaje adu nso ade so still onyamaaye ye kokohwe mu a ye kunu twajatunu ase no si Ghana said sikan enipa prescanti nipa o se obi be ka so be obone a you very careful tem you enkra ho no ma enu akuru ya abantie ba ko so odoko ho ba bi wa pa adwuma wo ye mobile money
ɔkɔ na banteɛ de twa no kwam sɛ ɔmfa sika no ma ɔm ana ɔyɛ sɛ ɔmfa mom ɛtu ɔm gu no gu no to 3 po ɛsa na ɔgye sika no mu awabra betim di sika na ma ɔm na wanya wo nkwa gya sika no mfa ma ɔm ɛma obi nkye wo nkwa mfiri wo nsɛm saa awabra betim di sika na ma ɔm na wanya wo nkwa Edio. Nana yabi. Yes. Wo futu bi afatu nkrofo no fo na se be bi o de ye konde ano odio. Futu a me metu ne se we nyina no e ba ne be da ne agya. Efi se nipa no ko ekogina wa. Bua bia ni ho obefi wo. Na me mahu obi a ye bro no so ho. Wo ko tu obi fo. Ye ne president fo. So do dia den obi a ma obi ahwe. It is sadia we wo ye wo ma ezo so e se papa ya abonu ni ka bibia so be yare o wo se na ha na start ho no sabre o se lusu ye kra do be place ni mo eti samomo makọ na mokọ ya kakabem sam ho a eme hwe nana wonim se etifia ai se ni hwe kra obi ntimi mfirifia ma so be bawura ani aba abeku si anya bia yenim ba bia ayi adibida obetima obetima afa pie ni paditrim eti so obitine ho na mokoto aba na madika di moto ekoye sa akoye ni di ya doso mi mi moni di so ada na we yesa eno na ma NDC fo no so bufu ye omokobo MPP eno kra na ho no kra de ho mi de sa side no kra de munya NDC ni ombe NDC omo ye bi MPP fo ye bi to MPP fo na omu mi ori nyina de se omu nyina yes ani ma ni bi o omu mi ori nyina ano ode papa yi say nyame na age no bo ma buru no ete o bu ni wuli de uni ma de ya na ya ba ko me chiro ba bi entokwa na obi ku ba bi ya wuli he ko video no ba bi a o dwan o ye na dwo so o dwan na enko no edika do ye born say no onam ka no ho na wo ye so o dwan eno na ya hwe mama de ten before answer ha na ba no utim so no open ho atiti o na wo dem pro we ya yire ne batakare wonya kura ko ba wuro batakare na mo oba bi ka ho ana oba bi goduku aha se hwe be ma no ode ade atitire ni ti se de esi gwa no fa ba bi a wili me pe ba bi a onam ka no se efu no mu bo the first punch how the had no akasa wie obusa me beche ba bi ya pa me obi yam se ba me ya first punch ba bi a na ntokwade ma na wonam ne ka no na se akire hu sama fo ko ka no so ko ye den ko ka ha de no odwane eti wo kono an wo yesu odwane na panyan na obuhi fo msa wona ne nkrofo na ko ye na so kono na ta ko yesu ye bibi deputy organizer bibi sa MPP mu na deputy organizer kra na egua no say na me to ba ne hunu su nyina ne hu nyina ne hunu su nyina adwudwa ne hunu su nyina adwudwa uko chi aba bia first na almost start so mo bono no nye ba bia ha de nyina ne abo na wi o asa ha de ya bono no kasa ko na police ba bia na ya bono no put me police for na anja na e bono ko chi kakra na fe ko ansa na kra ba bia ntokwa na sha ase na otofom no ba bia otofom ansa no obetu ase no so na de mi hu se ulusu a ubi bia ekofom Yes, se ensuo fawa emu huma nyina po ensuo fawa he abante en ba bia se de akwakoye no Ghana sa na tie he opa ekira ti say NDC na woso ne omo so ko na MPP mra the same thing we both say and the NDC baby no uni power we no me yesa nyina no power nti no motimi yesa na ma we o jema motimi nya hoden say punch bi no ya power we ho na akobo na mane to me na gina na chi ya bre ya bo we kwasi ho na akobo na mane wo kra ni power o kwakra e be pamo imame na hade obo no ma ni buhwi o na sa oba we pa wahu how akum se me problem dey say o yo oba okodmia sa ayiwe dia gu be ma nani waja no kra o waja no next time
bia na bibi di What say my way say Ade na si ye bia bibi si o mfiti prepeso komia bibi egu na ko si ya video you say ya video na ye hu ya say omo kwa de hu ya say wa mi ade no se se maame ne yetwe maame ne kwa chihwe wo de hwe maame no wo de hwe wo nsa manfo twe maame ne kwa chiri wo de hwe ha no mo twe maame ne kwa chiri na ya kasa na ya akasa na si ya omo twe ne kwa but am say chie na nsana bibi foforo sa ba ama okobia pepper spray asemu unhu sampa pepper spray and ye said ne ye kana na sa fe no aba so a abusu abetima ko Facebook obehu asem a ye ka no papa mami how kumsen kane oswafo no hwe nwene so fish nwene na no hwe o maso na okobia pepper spray bi ena ma obi nso frɛ kyire to no fa wiem paa o ana panya ina ma me ne bua reform kikra kai hwɛ na oda fam no na ya so no kura gina so na nisu chini no hwɛ no se bua hwɛ twade no modu we at say WrestleMania ono anso so nti ye bo no tim se lucky o ye nse na nipa gina na chi anya sa nkanye o ma yire no se dia kwa no to no ho ko ponche no em sa kwa anyi we the ball no de odwane de em so no ka ho bi na sɛ o mo bo amanfo no ti egu amanfo no hwe amanfo no politics Ghana ebe fanasa ko Facebook de ka nyina pa wele de egu wono politics Ghana politics Ghana amanyosem keke yakoto aba e de ama asemasi ni obenten ama o mo fia yeye Ghana ha fie bia politicians bia wura mu akwa youth organizer akwa hwan organizer akwa MP akwa minister sa fie no omu ni ahoroho biu omu hon enkyere wo mo saa o woni na busua hon enkyere wo mo anya hwe fie otimi okoye MP otimi se ne fiefo maburu nyina de wo kogu aburukyire o odom nyina timi tu kwan ne fiefo maburu anwuma mu ne niema bia bebo odom nyina kogum wa yire wo awo ko na NDC die bo na PP die bo apa ba ku bi NDC ba yi na esa video ye se mo kaka ye nyina o na o ma di je na doso mo achi na doso adan ya ono so preposition for certificate brands wa junjai fa de betima bo WhatsApp baby a wo pese ye do hye no ni hu qualification bia wani abre hu kuntai ko jiro obi dindindi ko konto kwa ye bo ni sumo ni ba ko paya apai kwase apai akwa bi e so okoto se maame bi dware na oya no dani akote tokrum ho no be pa nani he tokrum ho sa no hwe maame ne sa so maame na tete hu che o dware a obi bete ho no ti one day die obete ni pani ye to ko no fa fitinye ya edi tumwai no osia na no ne hwehwehwe no dware no hu sa kwa no to wi de kokko obi de ni na ba be sho na onsi maame ya de sufu ho no kufu o hesa betia na ni tru na kwa na tiaje edin kwansema pa mani sa na tie ye nyesa amanyosem tusufa ho hyem o maame nkan wade a o ka obuhwe ni bia nkan bi ya mpa ye bo nse nyame be yi adom ne be nya de bedie na ko ye niam we di aho be kiri wo a ko wi pepper spray ne niam de egu amanfo so ne niam emfa so be na wo so e ball na de wadi bi da nye nipa no so no mu a me think ko ntimi nsori ye so no mu cross a buhwe fom wede bodam ne bi oba wasara ne ye bi me so wasema ankrofo nkwane omo ankwane a me da me kwahwe ade kokko ewa hi sa o sa kwa mama boti afi bi wo ho etu ya na bodam ne na kwata kiri eti ba ko tomo se wan etomo ezutu ana mo dia me ka be ka kira na mbusa anse ada eja wase hwe o hwe ade kokko me wo so le so no krada me da wa nya ni to kwahwe ade kokko kwata wa ko hwe bi nti wa bodam ayi bodam ne de no abodam o me se wa tuti afi na chi ana wa ya nti bi kwa ma ne titiri was am kwahwe ade kokko wa jimi na mze we de jimi a wasa abodam nti bi nie awuzafo ye ba na ye ba na ye bi be kakakra so for santi be kakakra na fi de aka no ye jama mo na ye wobre pa ye ne mo e be hwe e de abomon twa nsisi a na ye ba another video so ho ma akwada ketua bi o abusia me se me hwa na makoma se akwada no ko wi adan o
so ko wi adan o ne papa baba ma kantinka so akora yi nsa John Cena versus Howard. So bro no say John Cena pepepe na ye twa akora wonya mfie mienu ye bɔ ne ma pa na akora yi tiem no obi aka santi bi wachiro na mse anti Ghana ha ya nipa nye mesi akwa menye sure say ne ba mesi me gidi say enye ne ba ne akwada no se ne ba pa ne akwada na ommu no san kwase aboro no da ye ko break ommu ne ba kwase aboro da cha hwe we se busua wo de ti se de o hwe akwada ketwe Boa plano. Boa plano. Video no. You be sure serious. Amozu garlic bitters ma moja di afrusani ye. Blood pressure any cholesterol ko form. E yeast an entertainment. Yes. Eya dum online app. E honum na wo pe news bia se ewiase amansan nyina news. Say your politics, your lifestyle, and entertainment and sports no. Chayo bebre wo ho. So pese utie multimedia stations ni na ubenya wo Adom online. Se wani age. Utimi sha Adom TV live on so ho. Eno ane so download the Adom online app e wo Apple Store, and Google Play Store, and se wa we app gallery. Adom online app. Ye wo bibie. Yes. Adom online app. E honum na wo pe news bia se ewiase amansan nyina news. Say your politics, your lifestyle, and entertainment and sports no. Chayo bebre wo ho. So pese utie multimedia station. Na OWSS no be coach training. Na bibia tiesi akwada no so. Besi sa bre mfie miensa ne. Injano tete noa siya na zabaya no aye heja no ba utim kujira ka kwa no wajina private cars nyina utwoma no ujina sigina Prophet Joshua Ban see fanto anim say sunsum mun sensem bi akwaye no ho bibi ti sei no fabra nanim na onto ase emfa ebawo disappointment abusuamu no me dredge mirisi ya na no eye nia obahwe maame eye otonyum susu I'm na dia ayi meditate patcho dey say ya week I shall see you o maame na tu din o kan wo se wo pere sana meto inti mame amenka maame wo se afre wo ba ne say Jenny Dini the do Sina Caroline. Do Sina. Once on Caroline. Do Sina Caroline. Caroline. Pacho on then I have around 20 minka Caroline. Caroline, oh. Caroline. Dabi. Caroline. Caroline. Yes, please. To your friend say. Me anga sa je me di do Sina Caroline. Do Sina Caroline. Ne fie so your friend say. Your friend me mabena. Sana edito. Onya mfie aduo no. Oko school wie SS. SHS. Odo Sina Caroline. Dey na hawo. Oh, me dey ha me an say o mo se me yale o me nka se me yale o. O mo se me yale. Ene hawo no. So onya me dey ha me na me mpo kan fa me ho. But I say o we see me time ene me career no. Career be Oh, me career no me your model. And I play piano as a hobby. Yeah. Piano like keyboard as a hobby. And I baby I'm a tunyum.
Ebi wo hon so amesa se hobby Osa. Like me ankasa de me djuma ankasa ye modeling me pese the catwalk assassin obi anim ni se Beyonce Catwalk. Assassin. Musa mo nanti echiachia mo ho no. Obi anim ni se Beyonce no. Me na me role model no nti no me ode ba hakwala na me se wonja nse di ni ko ntimi mbo. Nti wo se me career. Eno ane ha me na see the Caroline. Sina Caroline. Nti what dear pa chade pa nyamede ma o ye model. Me ma chade de se bibili. So your model. Mitimisa. Me model. Mitime tungum. Keyboard na nso mitime bo. Pia fidie na kase gua fidie ni. Okay. Mitimisa. Mitime tungum. Catwalk mo na ntene sei. Modeling pa chonya fe na mbechilim. Na se ye nim se de. Aya se chibi na hye. E pese ye hwe se de. Aya se chibi na hye wai. Ma fafo amankam se chibi chireo. Me nima de ntimi nsachi. Oni ma de ene ale na ye journalism. Se ye katwi mi twi na. Na katwi ye mfamfa ho. Nti mi twi American se no we ni school asemwa. Na mpacho o interview mu ya wa waste me time enti me ge XR ne de. Phone iPhone SR. Hey. Inti me ni ki be program ne dia no obeto 16 aba. Woni wa na be program? Hey, like Nicki me me younger sister person yes Nicki. Ma be ni Beyonce ba be program ne dia or the 16 baba. Oni Beyonce yes the catwalk assassin. Na woni no. Me nim ni say me role model ade na me. Woni na kasada. Me na nkasa say me won number. Hey. The one American na the Ghana. Ba twa da Beyonce ni o mienu ana. Ene do to so mienu ni yeme. That's a utu phone bi. Me nka phone. Ebe se wo ka phone. Ebe se wo ka phone bi se. Ado be tua me ka na. Ese wo ka phone. Na bi se obi atota me man to time ti me pese mo time be ebe che. Na me biso aso be ade be fa ide se nya se wo di ma. Me mfamfa baby esa na ba na. Kato kasa se no so aba. Nanti se de catwalk no. Ba ja magde gina me ha. Na so tonyum susu. Anyum na de me the three sisters and so ba why. Anyum be na onim to pa. Gifty mon so ba. O so tonyum nyum be pa na onim. Oda me kwazent mam to we nchiraw. Anya da ene mo an mai. Na ba me hu so ye musician na anya musician. So nim nyum to. De nyum be na be to mai. Mbanya me dumizo. Ne duminza do. Ayani amani yedi nanchire zenya me dumini agro. Ejanya gongwa zumun patience bakacho. Nanchire zenya me dumini agro. It's so unfortunate. Right down to bakacho. God is recording. And Eric and bakacho about na mo cow. Three sisters moba. Gifty on so be a pentin and me into one so over. Oregon and a fan ubetu. Enemy Wenchi Junior, Adia Chirin, Marison, and from my boy, Rain, the check your mother, Bogemua, and more Garidi, and more Frizane, and then I'm my Yamina Dum, Medicine, Abamizo. Let me say no. And then I appear texting on what to tell no blood, no glory, or more penekuno, or don't so about who be why we protect him. And you are to your hanyuma. My enemy and Junior. Now, so dear, any dear. Oh my God, my umbrella, Ella, yeah, I don't know. I mean, why? Beyonce, I want Beyonce. Bet me, I will be a mammy. Beyonce. Name bear now, pay. I know, Mammy Bopa. Beyonce, dear, but I'm who the old bono, none come who dear, will be mammy, dear, then river. There be your person. What that's such a but I was such an I mean, yeah, you are what such it. And then it's all for some busy. Me for so thing. We are more. Then you might open out, will see me, Shaman. I may transfer all the matron. Okay, can't talk as I say, I think you be a day. Momboami. We are mean yet. Was it one animal? Beyonce.
When I did me God heal her but one patch of me you I menyale. Joseph da mo in Biana or more post saying. A day. Almost today. And I menyale. I do be so yari. Beyond your bear panape. Oh, dear Bobby. Ebia. Ninyum bia uni. So about 12 nights or better. Patch of me make them who are no but here saying. Hey, we are. We know. The war ye chair was yes. Ube Jojo Miana. Now, now to show you, I didn't. Casago, if you are uniform was from Jojo said, now can't the enemy we are one person by your can dear. I can't end the other way, Yana. Well, Bayful, and I share a shabilim. Dear Pa, the house you see. Dear Pa, the house you see. Oh, maybe I say, Hammy. Chakasa, ya real bejedi. Patch on my Miss Mu said, Bibi how? Bibi how? Patch of that big Charlotte Nakasamin yale. What can Kai book be paid? Patch on mankind yet. Minim and I broke your heart and I also. Patch of that broke your heart into mention me because Miss Impessam while in my pet. What was I? No, I Kylian in my pet. Oh, what a way. Many animals in 2% what a way. Kylian in my pet. Only a way. Footballer, France. Your friend is saying Kylian in my pet. Hey. Many animals. Bobo Matimbe. Oh, boy, France. And the national team of France. I know Butimbe. PSG. The friend is saying Kylian in my pet. And I mean, you answer Messi. And I appear Texan so nice to me. Young friend Kalia in my pill. No fencing. Mbappe. Mbappe. Kylian Mbappe. Kylian Mbappe. 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 Mba. Pe. But your menum to show it, Mindidi. So now super so Warren. Okay, I'm champion. I'm the best dame who know. About one gin said. Maybe I'm broken heart. Hey. Broken heart and chimney. Broken heart and chimney. Send on about why I want to hear. Dabi, eh, broken heart and chimney. No, be a me person, me wale, a Kylian Mbappe, minion Messi. But I'm broken heart at chimney. Obi a me Roma down a catwalk assassin, Beyonce. Eh. Obi a kidnap ya Texan attitude. I was any Akwasi Boafo Hasia na ye pese kika. Say me shouldn't do a catwalk assassin, Beyonce. Eh. Obi a kidnap ya Texan attitude. I was any Akwasi Boafo Hasia na ye pese hwe niema oye ni bi. Bibi nkwoye sa me ofaneta ka asembi o say read in between the lines. Moa mo hwe se de niema na ekro no a moa mo betumi abua sisi ade on na wote ye no hwan me koka bibi sisi asema ba awia yi wadre me pa nya dre ketwa wa kire me pa ma me ba ko to se modwuma so adi mu abutre o
Bana wo sheda na odi matemo. Oh, me dem sheda ndi watem. Emra na yemeto aso. Amdi Heba Clinic e wo fiase na Amdi Heba Clinic de onim se ba ne yare wa hodo na. Wose fadi nyina bra bedan no. Na eba na oboase ene ne nkura atwa ho ahie nyina no wagena tum. Na afi wodu ani achirim na akudru bekwaye nso dia ene o. Omu nyina obia hododo no a Amdi Heba Clinic no de nani akire ho no mo. Doctor e wo fiase nwumre sima be se du eda yenim de yemfama doctor na afi ene no ni nkomo kakra. Doc akwaba yenu akwasi na ho ye de yankopa aduma akwasi ye de nyame ase Amdi Heba ndi papia Amdi Heba no na ubeka se de na doctor ye de nko na mani din obi e boni din de boni din bi e kan ho asem yo amanza Boafo metia na machie etiefo nyina na unse meka se ye be ye screening wo culture center eba so okay ema ye etiefo na de aka me pa mama ba ne no enkofo enim de enema ekọ na ya na me masa no a ebi frame na omo nya me number no nso ka se doctor ebi frame se omoduro na sa na minua no onim ba bia wo ena wonte wonka de meka kire etiefo ne se Dr. Abdulmalik Eji mena motimenka eneye ameda Amdi Heba Clinic no Dr. IGP a me baba ye screening kese wa krafie so e wo culture center eye 26 ne 27th no na je na otwe mienu ne miensa mu ani wa wadura asa no bra na bagibi enipa ne do so nhire femfo mo ana motoso wo ha ani aduowotwe ne wo ha ne aduoso inshirafo na moye 98 enu nti no media stations ana eka ho no dɔɔso enti ema enipa ne bae na de meka kire no se wo code dada dia na se oka ho se waduru asa na kire oba bagie aduru a ebi bae na moamani tiase June July de odi program sha ensuo no ne adinti nam se ebre no doctor me yale enu mo ayedin enu nti no breya wo de hwe yen a magi code a won etwen we me pa chew me tu anamo se me nsa be kan duro ni bi nanso aduro no esajawa me pa chew nye ye boapaye ada na duro ni nyina san enu nti no ade akyen na Akwasi ye fa afoforo bae enu nti de me ka kire mo ne se aya na me ka se last stop and last minute ade no Ghana for ye pepa obi a yese yedi enipa 200 yedru na afei enipa na dɔɔso akyen saa no enye eboapaye se wa anya duro ni bi no yesan di bi ba wantimi anya bi mu a oba akyena eye bekwai abeso na mihia wo enu nti se wo code dada de mekai mo ne se Dr. Malik ana otemenken screening ne de aba awie de yesan be hyehye foforo ne nya nuru ho na wadru asa ananse diabetes hawa untimi entena wa ma sugar no enkosoro mfrosoro ntwa wonhwe sanso na wonso wo ho na yare bi te se eye prostate ana jojo nso be se 15 ansa na ade achi obi de aba fom kra ne mprenso wo se doctor junso ntimani yes e kan gusu ana ma ya se weme na ma sore opani ba ko afei na nani nyina hya ase sesa na ne sote de meka kire mema no ne se prostate ne house ha tuanamo bra na ade a eye medical relief ebetimi amount na eye suspension eyi eye junso yo na free ho no eye yedra yato adin Amdi power mixture ene eye ne capsules no eno na betimi ayi free ho eno nti se utie mi a de se o yense ekina woni mi behia na prostate no de aban abedame saa so na ama wa ye mre entimi nsori biem obema no kora afon sede sebe abo ni biaka ena aye ketekete ne bo se kuku nkunuma no me pa cha otua na mo na bra na memwa na Johnson no ntwa na ahoɔden ni nso entimi nsamra ama nkwamwa no kora no ahoɔden bia nu hɔ nanso no ebre kora se eyensa utimi nyinsen oba na fe na aduru enso ablantie nyaade a utimi nyinsen oba de meka kiro ne se Dr. Abdulmalik Eji ene ma me ye no edoso ohwe aniyare a mesa diabetes ene pressure omo a omo hye mensa ne doso enu nti meka se kumasefo edoso na meboa omo no na mehia omo cultural center no de meka kiro mo ne se mo ana munuro asa a mo penuro na mo frem radio so no okina menimu hia wa asante bekwai ekina
anopa no nso na ma share adwuma ase ochina ne kwasiada ɛna afa adwuada benada na ukuara nso ye boase ɛno nti sɛ utie me a ochinafo no weekends no ma ba fie asante be kwai home headquarters ɛna weekdays no adwuada benada na ukuara ɛhɔ nso na akɔkɛrefoɔ no ɛne dunko ayamfre body ebogosofo no a mutie nhira no mo nso mo de moni be kyerɛ oboase aha nti adanse oboase ɛne mefanse manso adubia da atanofo no nyina no ɔmo nso hia me oboase ɛna jakobufo no nso enyina aba boase aha na anyanka ntane be kwaifo no ne ɛyɛ adanse dompase ne fomnafo no de ɔmo nso hia me asante be kwai abesoa ɛno nti de meka kyerɛ ɔmo ne sɛ ɛna me wa ha wo teme nka no me number no ne hia wo code dada dia wato adi wo ka number no ho dada sɛ wo pɛ bi nso na apɛ sɛ ɔba me hɔ a ɛno ane sɛ wafrɛ me doctor ɛnɛ na me te wo nka wo na me nua bi aka wa asɛm akyerɛ me ana sɛ wo ka sɛ wo ba cultural center nsuo ni nti me ba ye na mapon ana sɛ ya metomo efi sɛ emre na ade yɛ adwuma na akwasi enipa ne dɔɔso sɛ enipa 7 no wa wani tua mo de muni watiefo choice nti no ɛyɛ na enipa ne dɔɔso de hia yɛ me number no doctor me number no ɛyɛ 0558 59 11 13 0558 59 11 13 0558 59 1113 and I say 0204 386174 and you see a Vodafone and until the America trade phone so ochina me transfer asante be kwai na mahwe omo a eye yare bi say eni medi kan hwe omo dada prostate for and a breast cancer for mo a ye mo test e wo cultural center no ye de machine ni hwe mo no and a pressure for ni nyina no na the America trade on say me no ayana wa frame say doctor ebre ben time ben en poti na me ba beto adwuma ne dɔɔso a ye bie bi ɛwɔ baabi te sɛ ye bra na ye screening wɔ cultural center na obi aba betena so ye nurse for no de ɔmo wɔ akyire ɛne ɔmo a ɔmo boa no secretary for no officials ne wɔ hɔ na opɛ doctor 101 dia na wabɔ modern afrɛ me number no na waba beto me ara na mfidie no de SMD hwe omogya blood group genotype na said your full blood count oniama si o system si ya adwuma no obese mdi mfidie ne hwe ode a na waba beto me ara eno no betimi aboa na eniema a eye hidden secret enua wadidie eye diet guidelines na me de be ma no eno ene de me doctor makosua ewo mu a oba behwehwe me said de da bia ya me kase na munyansa wo trimbia no unya asem a esese o fa lawyer sanso na wo yare a uhia doctor se obehwewo na eniema a adoma yankopon de adom wo no so de aboa wo na watwe wo nkwananum ayede e de akwa akiri efise obia e wo nhyehyɛ ne de yankopon de ayede e de adom no anu nti no se ochina oba na meye eye screening no anase me hwe sugar no na mahwe BP no nso aka ho na me de we no nyina no matwe umogya na no a afidie de onye den ontwa ntoro nti yare a ache wo ho pa no brana mintimi mwa o sese ye didie nzinti no yare bete se heart expansion akoma eye kese ene de ache wo mo prekope ede to yes no onyare o ne mia no na yes bi wase bibia wo ne te se paneye na obu ahwe akwasi saa hawo no edoso na ekonanim pa kane na enye yare na onim secret ba akọ ewo ho eniema bi abadwa so enuro bi abadwa so drinks bi abadwa so minua na obi ena aye ni product mempe court contempt ebize osua de a won tomra what you say enu ntimi mo product din ena eniema a wudi a ekun no eno na me makosua ho ade enti oba mama kyerɛ na atimi aboa na watimi anyina kyɛ efize wa wonim sɛ ade na ekun no senka wonim sɛ eno na ekun anka onye de nka woni eno nti enkofo ba na me kyerɛ omo niema ebetimi aboa omo de omo blood group ni chi a ebema omo timi anyina kyɛ eno no ema omo edi adanse bebre nanso esanso edi adanse pa sɛ doctor ampa na enuro de manum bi pa nanso
wrong eating habit edidia na enko yi ntino na me yare no na akwaya te obi na atọ ama me ayese bibi na me anase obi empo na sponsor yare no enu nti dia me ka kire no say Dr. Abdul Malik Eje say oba spiritual departments no nso a me bo adwuma wo pa enu nti no me grant no ni fanu Akwasi Nyankopon ya adma next week wo seminar ne dia ka kwan ma che pa ene de se nka me de ba edino me de baba na wonso wadware bi na wadi ka di ho adanse a kire tiefo ne de wo mo nso ehunu se de esitie efise ade no se wode wa yusu bi na aka ho asem a eno no ne kan ye different chance aha eno ti fa me number no ema tiefo na wono a wo code dada ene wono a opese oba me nchen ni mbehia wano ochena omuni mi nhia wa asante bekwai emema omo hania stomach ulcer breast cancer no di nkuntomri case yewe yenkwa gina ne abesa oba ya na ye ma wadru na wa ye free heart expansion ni ade doctor and my number no 0558 59 11 13 0558 59 11 and a Vodafone is 0204 38 61 74 0204 38 61 74 Asante bekwai abesoa kwa aman abesoa ofo ka obujawi station ho a osi ubesi wa abesoa me signboard kase si ho taxi drivers na menwuma pa ani nwuma me ye ntino mo direct atiefo no pa enu nti ofo ka na wo se me ko doctor abesoa doctor ne ho ewo abesoa odi owrefi amamne mate na na se driver ne nkasa saa na obo asensu ye wonhia so barrier na chiri ho a osi ubesi wonhia so barrier oboasi enhia so dunko akwan so enhia so police barrier Amdi Herbal Clinic Dr. Malik Asye wose enhia so police barrier usi wa anu afre me number no na mama ya ba bi hia wo kwan no number no ye 0558 59 1113 0558 59 1113 na Vodafone ye 0204 386174 Metiatie fo nyina mamuntie Dr. Malik Eje na motemenka omo nyina da se MD Herbal Clinic ana yete wonkrato na yekọ na fe yakudin komo kakra na fe yede adetonde ene niema keka ho nyina no ede amamo na emum ne anu aka se bodon crusade kwa ensa abawie ana china memendai eko nyina no ensa no de papa amanfo age de atomu no eye ensa ba kope golden moringa citrus ya mixi eye golden pink berry mix no awrade wonum no a eye kama papa ya enye asam ketwa ensa de obenum anu anum de papa preko eno enne ensa ba ko amanfo nim golden moringa citrus and ye can free amawo nemu mesel luxury deodorant spray and body splash eno ana ohia se bema ana we oba mesel wada bomodia na ma wonsanka sa eye luxury deodorant spray ni bi se be ade friend motom kankan de eny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 e entrama motom ntu fa basa uko owura obia office na se eye yipe na ohwehwe otwetwe ne hwene ema bintu meso luxury deodorant spray ebeboa ama bebi ha be kama na ye de luxury deodorant spray ema edam yehwam etufa ahwene mu a omiemie go hu a na bebi ayi cool bebi a be refresh na aye kama ede amawo oba bema munyina storm randwa legend bema de no ba de ye obsession instant crash in mademoiselle temptation de bema misrewa abomodi ha na ho susu ba sanka de
apia bese afei no maware ampa moto ba kwa no mu yenu nyina mutumi yusu ma ne yeye ebi wo cosmetic shops ahodo nyina mu food and transport agya 20 ubetimi afre 0204 152204 na one mpanyimfo atwetwe ho enkomo na ene se Lawson Beverages wo mo na akwakofa ensa baako ade aba manfo nyina age ade atom eno ene ensa baako a your friend say Lawson Dere Ginger Liquor eno ye ensa papa a free ye de akakaduro ni atadwe ane ye de ayo nti so nya bia ebo papa e ma ne nyina akoso kama ede emawo na wo hu so wawe nsa ye nsa bi wa wi a de achia na otipa gaga wanu so no nsa ba ku bia na no bi no sorry nsa bia nsa di bi wo hon ma manfo no me nsa bia na no ye kono me enye ade achia na otipa o onu mbo kan so ofui atano adan dabi kono akope eye ensa baako amanfo nyina age atum a badwa so a yenim no eno a eye Lawson Beverages Dere Ginger Liquor ane ye kan fama wo papa na Dawood Eba Hospital de unim dada se eba no se bibidru mu a waben be ma djuo onwo low sperm count enam yade stroke ne diabetes ene ba bia bu hypertension de Dawood Eba Hospital ewa Jesu Krapa Old Metro FM building na mu Dr. Dawood say the wood ointment need the wood 360 capsules no kabomu a wononom na ho twitwi wononom bi na ho di twitwi ebe kontem kura ubetwa for Dr. Dawood 0244 886437 0244 886437 na no akasa ama Dr. Ajoso na so nim se dra nyimre se na pensa tutobate ushabade no ye dey sa mo clubie ekirasi eno na ye bi no duru Saturday o je ne ba ko bi no hye ne wanko na hodin eja no ordinary no odwendwe ne ho ohun clubie na za clubie de wa no se o si ya na football to na soma no nti wajikitwa na mini one no eno tie correct one pa na odi ahye wanko na bia so de wani tua eno ne club koja farmer for na de koja procode ade aba uti pa okagaga ma sanka bi na entuase omode no obi ase no na ye omode na ye papa ampa koja chako toothpaste mo onum na ho onum ntoso kama ukasa onum nhwa kama na asaya dendenden koja regular fluoride toothpaste eno so eboa mo onum hwehwam na osena edin wo mo de koja P ene ne F ede aba eno ye nsu ede ohuru enum puchukuru ma afo hye ne bi uwi abuso onum ada wo se kre so do bi kai kre onum beda obedidi obekasa kankan bia ene onum ebi wo kai shi drug lane eye koja farmer for o ma so ye ana kuma Central Market ensu bi wo ho 0244 556 0244 559 597 0244 559 597 na ono omo akasa we Jojo vodka mix Jojo eno de abadada say nsamfo bi e de abana enkitu musa na abusuanya ba kono tu ana de gu onu say ensa ye kama ya mixing kama mu say de bibifo e peno onim say de Ghana for peno and why ye de aba Oak Barrels PVT Limited for na den say aba amasama enkran o pibia to Jojo vodka mixer ukoba bia obolo ho no se use divine flavor Mr. Divine Favor and if divine flavor man fa metumidi ho so kwa ebi wo ho okay o ana ba frɛ dodo mu a 0553 959654 0553 959654 na no wono mo atimi atwetwe nkomo na ene se nyame ya adoma unim se obra outdoor no baso obra ochina nyame ya adom a dabenya ma menhwe nyame ya adom abosumi ye wo me ne de to so edu enso 17th July obra bo obra e wo fen so nti wo fen so for
monya krado na yeba ikuta no vem yedi ba behia mo na dwamena kenten tosomi no ofenso hene okuramu twe ofenso man so hene no ofenso man hene ana nana adwoa afrane wa otosomi ensa ofenso man hema eno no na opokwasi edu otosomi no kokote hene no okuro ne diem de papa kokote na kwakuta bi otosomi no jase hene eno no ana nana ewu kwakudua otosomi no eye nifa hene nifa no matwe nimfa no nifa hene eno no na dwumade nyina bekoso na onim se eye tasty tom wo mo na beba aduane bekoso nyina wo ho no yede abremo beba aduane na so de fra no pan duba ko no kunso no me nsa bebo hye no so ye wada busumi wo me ne de toso de dunso kokote Loris Park one more station one dwumade no ebekoso dwumade nyina no enhira 104.5 and the aba one I so yasene a tasty tom and rich tomato mix amajiane ye dew ankasa na mame come mame wodum na sio mame mbra ho na no me catch you say papa ye ankafa ne bra Jesus Christ baby am we die kafra nyakunyana akonya nya ohwe da bia akonya no aso no watra kafra osofo mu odu obema de bema ndema otima aso na wusa no me catch you say afa papa no bra papa ya papa no take am ya me catch you say papa bra number na mom se ka no fra mam kra obete obi ana ni efra na okọ su kobra tujo na ye ba na duru na atise te papa no na baby o to yogurt no se bona yi na ye behu baby anu to yogurt na ni na atise te na me adom na ho ato no na yenka waso ye ho kakra nsana ye bema yesba ne ye ka yama ye tifo nso abamu bi waso ye ho no mo kwabra suje modem mo a mo bono ho de bo manfo wona wo ba nemu wona bonsam do agumpuchire mu wona wo sun wona sunsun mu yare bi atwade ama wo mo ko a enkro no na ye bi waso ye yo na maso ye ho no de ya na ye mi de bebre a mintimi nya problem say ye benko ani nso na ye adwuma wo ba ho wo bia ni wo bi ntimi dia to internet ne say ye nchi ato ne mo ba ensa de wo beto se ko akoma san abia na giwe ya na mache say ya nsa ne ma bebre on say broche for na adwuma na say etu ntimi ka so on fa say mra on fa say mo bo ozo a e kana akoma osra na bebre wo say dia fine no be bro $20 ni no crowd ya seda. Oh, okay. So, enti na what de ye niam kama na niam no so apart from me say go bank oje. Me ba na koyi. Do bani di na ye. Odi ye mobile money. There be me am phone so. Okay. Na me am the smart no before no ntimi nko ho. Eti esa tie phone de aba na niam ma ye de me de na enipa hu hu. Me ho me wa minyi ni penny obi timi basana na madam fuwe ese me ne kon so wa ye yie enti me ba na ma ba bese no so wa mantem so no kwa America chukwan me so de bi ota America me nya da because nipa nye se obi ma me de what be da enti na de aye ne se e free adwada ekosi ende adwada ni nyina me ye adwuma e fiara nkwa na me pon no miensa na no nine ne no mienu sumatum etimi sram obi awo ba ese mi ho no eye nche ato wo de wa ba kra wa atu anya hwe won sa de to ana betimi ato bi aba wo ba ho awon tonsa ne bia wo kwa asone enso bia 2 million won sa ha ye tie kokofo bi ene ya ene a na ya so so mo asre na wo de abanti se ne de ma bia kwanya na mo bia ne mom duabode nyemi nso ne na enya wo ba de am no be kan wasan ma dane ama okay obi ya bonu bia ne mom no de me hunu ne se na ye me ensa kra etie e se hwe hu yie obi ankone na adwene no kra se nipa bi ha wo ne nam ezo odi wawu a wo hu na de me kan te ase no kra of so for what ase de hwe nipa yie ho a me wo de ye bibia ne mom sikaduro na menya no ho
ana nana me de sika se ba na hira so na nya bebre no me nya bi wo yenye sika gare wo wo de wo ya adwuma nko abra be da asuo no mo a na wonya wo sika yenye sika gare na no bi ba ho obe comment say ada sika gale me pa acho yenye sika gare wo me ba ye mfi aduanu nie ono se oba na so problem da oba ho na so ho kirewa na aka kire su se so me ho kire me na ma sika kakra akwa asuo no befa so obeche wade die wa wodia susu kakra ya bagu ho no ye pese de men enkrofo samaka won wa ba ha wo bia wa ba obesre sika no a manya bia ma ya ye ni nyina ya bo ne tofa eti eduru ho a wo sure nyame ayamadumi ama bia me Facebook ne de asi ho wo ba age wo de kalabule bia nim ko wo pa yi afabra anya yeso so na hia ko ba bi so atiase na mom ni pa bodefo ni benya dodo ai di na nye ye de nipa pepa na ye ma nye ye de me anam ka me se Ghana ha no se ne ma me de bi wo ha papa na ye ma nye ye ne de kakra bi etimi ka kira tiefo se obi amena ba mu ene ma bie kwa to e se nsuo no so no e ho nye se e wo kobosom so wo kwa ye nsuo no so ntibra sa wo so fo kra wadwuma enkoyi a nya pa so na ade bo na na bi okra me hu sa bosom bia sisi ba bia o na no de asem bi obi aka hu sa bosom si ba bia bi de hu so twa ho dana wo hwe me a me ye bayi fo pa because wo na na bia se a oni bosom ho David nsuo no na ya adwuma o kwa nsuo na da no akodi nsuo no na ya adwuma ana ho so ya bayi fo a wono wa kire wontimi ne ayi ne nte nsuo na nkwatara tinipa kron so ahwe me life de bia na matoka afoforo de bia na me koso de bia na me ya adwuma afoforo afi kra de man sit and ase kwa na mtoy so it was mami ni we ya bayi fo enya bayi fo nyame a che de adom ana me nkasa bebre ana obi a wadro bi nkasa obi o wadro bia wankasa na duo ni bia na aba me yo se na obo alalai me ba ha me nya problem nya ya ne se afra ba yifu be ye me interview bia no onye ba yifu e adwuma ne oye na se adwuma na oye nto ma adwuma na oye o ma so na sta ba so be ye me interview no anya no kwa enti o ka kire o se enti wo no obi so be media ka so be interview a papa me no contract me me question bia obeti ka say oye bia ma sam na o me ye me interview ni bi na de osro kura Ghana so abakuba gufro so no de na me so beti anse e bebo no bia mo no adwuma no oye adwuma na ye kofi edi so ma me ne me anti ko ma be ye do na wono anya ohwe o wanya ohwe so me nkoto se enipa ni di bata ya bi na say ye interview no no ye na ono so na oba nyina no unim say we media yi media sami na hu ni da me kura free say nya na anu anka na oba de camera si no video de ko ye dey anti ade na kura na ye camera me ka sa banche aba o de na sta o mra ho hey etina na atiefo drop number no my o ma me nya problem da me na me number ni nyina ko e ma siri o me number ni nyina 0243 13 45 35 0243 13 45 35 me WhatsApp number Mr. and friend me wo baby me WhatsApp number ni ye me audio say network ni nyina say 055 76 67 510 abrochira for wa adwuma nkoye wa wunya nkrata na de America kra ya nu obia mfre no fa na ha womra na ba ya botre mesraw onsa me nko a ese chiame bia ni wo na bi obi so obi akwaye waza daabi eti so obi free machi na wa nteme ni a wodo sika kwama no na wa wasem me da asemiti a etiefo nyina etiefo da na ye bia na nka mo ho na me ma asebi mo ho adwodwo na awurade nhya mo ma na nye yie wo mo so ama no so a ye nye kuro no awurade mfa nsa nto wo so ma no so omoda no omoda hoboti omoda hoboti omo so Akwasi so na be ma wada ho a so da ne be ma wu oba bi so ho no be ne on to da ho aboti wonte de da ho aboti ye ni so ne be bia no da ho on je aji oba de nketu aji unity o eso si de udi u mia de pa to so wa to so power de no da na no hwe no hwe dim boti oba de aje ho kakra
Fatu ba de na onje hu no ase wo de eno a ne sa okay na any say edro ye heba center and a day a drive friend say dodo na be friend edro ebi nso say nya edro ebi nso say yensa you asio na me fa nkodu ebi say edro ebi say yensa ebi say sei Obuasi bites eba e monitua ene watopa nko 2000 uko nyina onim so watopa bobo anu gugu bag mze dusu ene bomb kwa no jagum puja no abajiwadi enu echi obuasi 442 gingerle call eno so wadi aba onu de akokrakra so onim se bono homoden so 4 rounds akokra anya 4 rounds de obekwa anta na de eche obuasi gringo bites eno so de yete de Israel abagana baba na ode aye free Israel tinya bi na pebi na bebo papa na wabu se ampa atopa ene pomoden yadre wodi pedum nyina obuasi bites ene obuasi gringo bites ana obuasi 442 gingerle call bojuma papa ay bonipa ya no apebi na wo so anombe ebekoye ede amawo ebi apese okọ Canada ekokosua de ana opese bia utu kwan kọ Germany ana Australia ekokosua de na nso so waya mfa one try kwampa nyina na say Excel plus education for ana ombeboa wo na wache okwa fa so apply for visa student visa na edema wa kire mfa ho ko ho mo na on che akwankyere na on fa kwantempo no so na afobu nso okwa ya na ede ama wo kwa kosua de Excel plus education for ewo eye Atenga Junction eye Day Spring Community School no nche ho no mo aye ahodwo ana se obefre wo number yi ewo WhatsApp number 0531 431 448 0531 431 448 na no makasa wo abrochi wo send this card abagana madam comfort is do see kone wo sit tap send the papa wo send dia na dia fa tap and to send kakra dia abagana fa tap send so tap send dia se de busuani nyina nim no o se eye papa ibu a wo send this kana itimi koka kwa so wo ka wo so de ana de na network o mo bua nyema na nkoyie o mo network bia nya hwe o mo system no enti se eye we mu de na papa nti bisrew ya no ape de papa na wa send this ka e de afa ho ama bia e kama tap send papa no emuzu e ba center wani tua Dr. Emuzu no wono no di enupa e de aba obia nim kumase ya bia nim Ghana ha se wojunso na nwunso ojunso na ba mamu yo ya oba mu yo ya oba mamu kikaw so bia ojunso asa junso ya no suhie de agum na oba mamu chuse so na ba mu yehyew asa mako ni namu dabi oba ya na sugu oba de da bia meka me se basa ba bia gunno ni white adokro no wonte de oba de nsaka wa kakra na wabobirim kakra e kanifa ne kakra na e de so mfe kakra efi wa no kakra na wanimu ya se de ekosan o de so dufu kra so he de mu ni ese de ikrama da kokodoma ho no unhu hwe e de zaka ha wa anya hwe aka ha wa anya hwe ya fi wa no hwe de mboti se de unhu de ekoso e de zaka ka prepare wa ezo eno de kra de bobo o de hwe o yade Dr. Emuzu edru Emuzu pi heba mixture no bi bi sa ha no nyina fi ho afi so mo otum say yes atenka ho oba de ama odufu anu a efi anu a ese bam na esane kwofo mo ko me kan kwa asem Dr. Emuzu no ode edupa ba Emuzu pi heba mixture Dr. Emuzu tafunsha eso Emuzu Junction anasa obe friend 0247 776743 0247 776743 na kasa Alaska Star Sibra wasi dan wi ni esiesim niam edi yim ekupa no anasa bed spread ene se blind curtains wallpapers ni ade papa na dia eye Alaska Star Enterprise and ye kan for dia ma wo seko obema dem ho look nice and beautiful
pie rumors actually dey more feel carpet ni PVC floor tiles P foam enso e wona so ye honomo na wokɔ adum Prudential Plaza hwɛ ani mu Mr. Nochi Plaza dan no mu ana abehu Alaska Star ana so be friend 0200 281080 0200 281080 na obatai de ese utimi pedachi e de ma oba ene se oba no pensa no dwuma wanko school amane nsa no dwuma na ese sika wom inti bomodia se odo ba no ebe ko school Abstract Mining and Engineering Training School na ye ntete oba no ye ma oba no nsa no dwuma ye che no welding and fabrication, occupational health and safety, dump truck and a forklift, wheel loader, roller and a backhoe, grader and a bulldozer, excavator ni nyina wo kire oba no ye de abosome ma akoma poli kakrebi nyensa pe ana ye de kire oba na fu ya man certificate ni age driver's license e de aka no betime twi saka Ghana saka so nyina no ahwa driver fo ye kitua bi o omo no so nti oba de betime nya adwuma ye 10 200 Ghana cedis and wojo for registration fee anopa no ngotwe kosise no numbe bojo ada kosi fiada and wode ye adwuma wo mo obo ase edan glyco insurance fo mu no saa dan no mu no mo soso wo opese oba no ko bi afre 0539 732 766 0539 732 766 na no wono mo atwetwe nkomo Golden Moringa no de Moringa citrus no that's why I come from abusuafo so mononum bi na eyensa kan ensa papa ensa ebo nipa manipa kwa nanimu abrabum wakasa onum bi otu ze adwene no dwene yie de yie kama da yada ba ontiment ma me da gomba na de aduro ya ba onye bia wa wato nsuhie mu nsuhie hwegu na so hwegu nsa so ana tutu bia fa onsa ho ama onsa ho abomfumfunya da yada ba ontiment fa bi strastra so keke fa bi strastra ho keke ba bia abuo ba bia ho afuma ana ho africhie da yada ontiment usisi ya honam ya nsansawa utipa wo tibi fafa mama so twibi ko mu peso fa bi tu nsuhie mu na punu bo say yes fifty to say dek sorry ya na akro no ahoden aba eduro nyina ma me da gomba de agu pharmacy ene herbal shops ahoduo mu Freddy Benz ewo KO Deni Herbal ewo Ashtown Samenko ewo Kejetia anansa be from me da gomba ewo nkokọ awenade 0242 712113 0242 712113 na ne maame da gomba atwetwe enkomo na wachi woso maame mfanchie mu odin mame nua ke edugas oven papa fi chamo baby a obi anwumre cheopi woni oyire oba akode ajiwa gas oven papa fi ope gas oven etia podia Ghana ha number 1 chairman ke edu gas oven papa fi de to pano de to meat pie de to fish ana say de buffet de maduane ye hye chairman ke edu number 1 nyame show pi enyumri memwacho na mekoi na se ye tosu ma menchia me maame bi wahwe ni nua ya na de ya ne se onua ikra no se me ko Ghana kakra na mako di holidays kakra Mavic me maame ya metachia na Mavic UK wone ne namfonom ne nua no me wo honom nyina mechia mo na opanyi ya me kase ofra bruchi eba ya obeje mu Ghana yi meni papa na no brunya ye mu kura papa yi o ma metefa kakra sende me kakra a chese papa yi ba Ghana kakra ba be di holidays papa ya beja to no ma memfa enchia emfa ma abusua ni nyina se mahwere mo de hye opanyi eye set Kwame Ejei Boache set Kwame Ejei Boache papa yi ofri America obedi holidays bejina home kakra na waba ba hwere ne kwa nti Mavic US baby a obia no ma o yakọ kafra se ya hwere unua
ɛyɛ set kwame ejebuachi nyame ɛyɛ adomo a 26 year akra no ebe na yie ɛwɔ ɛyɛ bekwai abodom honom a na obe na yie ti Mavic ma yakɔ kafra nyame ana dema ono anso ana echie ti owura set kwame ejebuachi nyina no mu nyina yakɔ tiche me maame Mavic USA nyame show pi so far santi na minti obi na yenkwa homa no so yankomra okay abusia na entokwa ehwe ye nyina no de na ohu fa ho box skin omo kokun ye abatwo mu emu blows try film I'm crying I'm done at obi an 40 kan go bi o cause ne ye bu obi o fom ho no mte de ye kuborga kraman no nyamenko a se ya ante se ye atwese kan wo bi wo oda fom 0322083581 83583 obetumi abamu bi na afei wonso ntokwa course no also pese uche wadwene a obetimi abam 03220 83581 83582 83583 hello your friend said Akwasi free Akwasi Boafo Amadu Ayamani Kwasi why Amadu Ayama you know that to know again I indeed I can na kwa mo komedi an mbo tin for no mo hwe ho na o mo kan ahwasam ta sia mo nne okay yeah da sipi yentoa so hello Bache Frost and Akwasi free Akwasi Boafo brata ajo ta fo ni na bla agbe Johnson na do adri Akwasi o mari Akwasi Boafo ebe no mo ye o mo hono me yada o epepa o mo nkoso ni esa na mo ne ga na adri na abakeka ye koto eyi ntenifo bi afi di adane eyi boxing ene eyi Rambo ni Jack Chan ho eno kra na de no yami enim no kwese sani eme ekoso abatu mu ntokwa hunu ni ntokwa fon tantan ya tese o mo kokoko no so mo anyai amanya nwene o man no ho ampe o man no pomasi bra me de nka wo me de nka so mu ntwicho o mo head o mo no obi afi uniform we say no ohwiri kosoro no o head ma me no the blow kan hu Jackson ni ayi getiri agba ni tinyina o de koy bi omo resi o akwaba ko de na beti na ekun kore chi na beti na ba ogban hello yey ma joy e frost na Akwasi free so some white man kasa free bank man aminti o kana ko e nya abuso so ye dia ba ko be yi lempene udiswa ko tege e dia ba ko no bia ba ni sawo bishia omo ya abuso mai ni sawo bia yo obia da se yento so hello good mawajo fayin mejo sudin baby Akwasi fi ye frame Abdul Hamid me Akwasi afija ko abir no fitirim yo yenti o dia sini na na yese MPP for omo ya abutre na maami kwa akọ horom wonto aba horom onye bibia nye ntoka nti na okoye de wo nti maami de ono no okase bi owoda wo emre no ara omutre aban mu no bibia otimi ye no wodim se emre na arsa se se ono mbabe onye obia nti awonye abutre ma no de ya oye oba susu yo da se ya ma oba blue pa wuli ya na de bia tutu so ama se de man blue no punch oba pa ma obuhwe fom kikra wo so sore no obu ahwe kikra hello Akwasi yey wa udi show ma jo mejo so eja pita heba opa no ya awadu ofe ya se petigo junction no akola ho na me do wa yo minti mo do pa wo bo na
program na mo cha se nyina ne de tutu fast na me bu ofu because me amanyofo ne de Akwasi ye former semati o amanyofo ne de mo mpa sampa bi na wo man no ye mpa eti awofo na ye ba nje ye were na we sa kunfumo se kunfanyo sa fanya wo mu aya ne de mana wo mu ewe no wo mu ade papa pepa no mo ya mo ma we adiro ma we ati mpo ma atemamufo emra kere e ma ba wa pe djuma ye ade aso mo no we ade papa be no ba ya mo bia wo mo but atadie yi Akwasi mebu ofu to the nyame ka wa ba. All right. Hello. Nemo The front said I can say free. Na bo wine Tanso. Ova. I mean you. Ndemo tese ye di MPP ni NDC achi a. Tese we ye obi a, nso obi we na die si ye. Enti na play Ghana fo nyina se. Ye fie ni NDC ni MPP. Ye ni fa uhia ye di nkan ye o health apom din. Wo ho den na tumi di upanya osika. Manu aso mboma. NDC ma me bi bia ma se ba ye to position ni MPP. Unko school mo degree ni mo ayem fawo. Kanya obi bi na ana akwanya bi aba ye mfa mawo. Timu amudi ajejejeje masa nye yize sa udi akira obi ba buoku na oda ho me da se police Johnson yebo. Yo. Yeah, that's police ni jina pa na yebo. Unya ajefo. Hello. Akwasi. Yey. Majoe. Mejo sir. Me ka se fre. Ose. Hello. Ose. Akwasi me ka se fre. Yo. Akwasi so kwani die what is that in pain? Meter. Akwasi? Yes, we chill pa. Terminator, what is it? My brother. Aha, me go be see no. Na mama ha wa kumpu. Ya na the refi so the peta so na on fit to go. Put buy the boat. And then am di bi for man you. Because you ya dia, who that. Oh, the way we be a junker. If you have about and you move out so gay, and you know the thing you say we go about what you get any fan of Uncle Suma. On problem, more than about you. They will be a chop to never say, listen to open opinion will be you. If you have to okay. Okay. Hello. 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 Pache fro so na ka say free. Akwasi Boafo. Hey, birthday man. Of my minty or no meant to be show birthday of my minty. So we need down. I do some prayer or catch them. I can see the Mammonia Juma. About 2 years kitchen. A nipa a woman, man, and as I said, Sabi, you move be a fat. So the Montpellier for the kind of. One my year 32 minutes, when ya was one of the for Yakubu, a British, ya baby, your mamma woman. Oh, you know, who could do it? A chinuncle, no one could do them. And for so then, and a woman saw a year to about my year paid to Sabio, ya Chichikura, you come up and for any person that will be. Naomi Burubi, a yaka. Na ade pabe na wo beye bia ma wo man wo ma we man mu a mo do boa ama o meye tu mpo ne mu ni paso nya hoto mu kum wo ma na fan na wo ma to ababi ne de tmam ni bia ho anka kakra bi na ho mo kan kesipan de o mo ahu yo akatifo na je yan fi yan ho ade oh of a video and so fetch me pa me belated happy birthday. Fatifa so pa na over se wonu tua na say adwendwe na me nyini ntia se me je adwendwe ni nyina ka me de ho. Ya wa da wo baba. Obra. De mint me maybe.
Yo, and the Chiasa Yaduma, and was so cocotte. Nida CP of Abusumru and of Abusumru D now. Yamfadu chat to cry. Hello? Hello. Marjorie. Yeah, we are you. Your friend say, I can say free. But you're sending out on Casabia. What's your friend say? Yeah, Abronoma. Abronoma, I mean to you. But you. Then I did about the crown. MPP, ND, DPP. The same crocodile. That ain't a woman yet. They are all to wish it so I love. Or Babby, a power, a young Yana, who are paying to walk. It was also so, like a cabin. It is there. Woman, ya, then animal. Adam. Only a boy. Yes, yeah, that's CP. Yam fat of phobia, yam fancy one mana. Yam fancy, and easy crowd. Trouble being fimpa, bomber me penny about penny. A ponchino, cause we know me have a pastry or the good be any. I say will be any. To punch pa, quanning or phone fair, sir. And I hear Ganyan. Mamma Boafo from na manfu krenu. On so no pagani to me jenu was a Boafo from Kikram. Eh. It's abri say o memia. O memia. Abri oko hospital. Mon check him na say akwan bo me no. I akwan bo no. Panya when I was a video na down. Agrabato hey, go we have a best praise anyway, best friend ni. Ohana uko Facebook apa uli dia toso. Oko the chisa na kwano hamoye. Na kai mama na bua from Kikra. Sabri said mama election ye omunyu. Omunyu abato no akofie. E kam chiro. Omunyu abato no mama we akofie because be kan papa wo dey said about tere hwiri konsoro. Ahanyina mama ne ha na yedna frusoro no anu woko no. Ma hu kwa fa so ade ne sai trigger ya afedi osa kwaye ya afedi ham board sa abotro no. Me hu kwa de buy ma okomia pepper spray no. Ah we no so ye fast. Musa ma amro di agro be fra manfo ani. Ana de na wo miemia no. Police force dey baby abatire di mu omre nko na moche. Abatire di mu omre nko na police force ni che. Abatire akese o mu kontokwe. O mo nchie no. Ewo nkete na nko na moche. Mo nko nchie abatire akese no. So far that but when ko so na ko Facebook Pauli fight no ho no mo de aya no ya manwofo no kaso du o machi a be yensem bebre mesra utie mi odofo a utie mi da bia utie enhira maka kira o se ahobambo eye chin bibia mesra o se baby awiase o ye du no enema ekoso so otense mana kwasi kan obi akogye ne sika wo wode kofi ya bono ya hye no ya kunu mesra bo ho ban yare enso ya yare ho ya nti yede enru bebre na aba edwaso madika aka chose ya o memadru ho no mo ememadru be ma waye mre wo mpam be ma wode bo ani sesia no wagya mu oba opese otetewa wo mu oba opese otetewa wo mu ana se koku pa na hawo koku eye mema bebre esisi ebi moto omuja omunaya ne moja eba ebi ho na ni ho obi won ma koku esisi ne bebre mesrew koku aduru ho no mo obi won so na ni so ye ne wisirisi ebi ana ye koku mesrew enru ho a obinya babeboa ama bibia aye kama mesrew bebre obi nso ho no mo a woni lucky tiniu baby obi bewura obenya lucky no no kwa awura ho ana niema asai me de number de tudwa o de freme na ye ni enkomo bibi biara e hawo say ye yare na eteteo say ye koku na e hawo diabetes hawo pressure na e hawo prostate na eteteo say eye den na eteteo freme na ni nkomo oba uni atenka oba opeso tetewa wo mu
Ompaboa hyew kora na etimi firi wo nase tofom na wani na ho so mesrew freme na yeni nkomo na se opa ho bambo no so a fre number we ya 0240 10 30 48 0240 10 30 48 say ya ho bambo na wo pe ana wo pe say bia yenhwe en reduce star nka niam bi wo wabrabo mu fa nkyerɛw awaresem te sen wadwumasem te sen usikasem te sen ana yare bi na etete wabrabo besre ofre number ya me dia todwai o de ofre number na waka wo hawo no se wo se me ne uhia meka kyerɛw ense se me ne uhia meka kyerɛw se daabi yenhia ade we koye ni se koye se we koye se simple number ne 0240 10 30 48 0240 10 30 48 adie na ha wo abrabo mu in fact abrabo na nka se enamu no emu won nsem bebre na de da bia medikan ka kire nkrofo ne se onipa bibiara a wo bo bra anase obo bra no didi kan a ohia aya ho bambo esan sense mpanifo aka sem bi se onipa unwuya onim de wo benya nti mesra se didi kan se obebo ho ban ahobambo ne bawia ansa na wahwehwe enema bi ese woye because o ambo ho ban o hwe nema na obi betimi aba bebo hwi emframa bi betimi abo afa nema na wahwehwe nim na hwete na nema asase na wasasa wochi babio nti mesra di kan bo ho ban dikan bon ho ban so yo ba so ye bema dikan bon ho ban afi obi won ma oni lucky kra lucky oni bi kra wona brabom mesra o se oni lucky wo wabrabom ana bibi na ha wo wabrabo so ana se oda ososo da ye basabasa ona ntika kra bi na ntentan ekekere utim se ba bia wo faaye no obi afa wo sisi a baro fa ho no mo no ape ntentan asase ye be ekekere obeda obeso da ye enema basabasa na wo so ho da ye stam bia wo nko ade a wo ton no yento ade a woton no yento enema ye bisi basa amaw odi ahye ahum ne han na wo fa na wo sene ha but still enema nkoyi ebetimi abasa adwuma na wo ye no kra no na nye wadwuma enti na medical ka cho se ma yenhwe wo hyebre mu mawo ye hwe wo hyebre mu na adwuma na wo ye no eye no a ye be cho se adwuma we na ese wo ye fato ha fa ye ni se bibia be ye kama enye wo hyebre mu adwuma ye be cho se we enye wo hyebre mu adwuma obi biara oba asase so makase wo de hyebre mu adwuma ye den ebae emre a wo hye ba asase so ene de wo ba be ye nyinara wo de bae di kan hwehwe obi ho no ma bo se bema bi aware no oba bi aware no obema bi one ne twempra o ma twempra bo se kodu ba bi o no oba bema na gya na se ba bi no akọware oba foforo enye wo enema na enkoyie bibi emfa ne kwan so nti bomodin se obema ya hwehwe saa de ne de amawo yare be na hawo me se koko na etete wo pressure pa na how unante kakra bia na wote so anase wo kasa tenka wo widie mu se eye wo ya obema no fon na efon wo de bo ani se sia na waje mu da bi besrew sa niema wenum nyina nti enam se fa number we 0240 10 30 48 0240 10 30 48 obi wa bebusa say papa hefa na wo me ni Insure FM ene di nhwe anim Insure FM wo tech topai traffic light no bia ma ne ton ade na ho ena me ni omudi nhwe anim me sra ode ha bia no de fa number no na frɛ me na ye ni nkomo say yare na tete wo say adwuma sema ye basa lucky na wunie enema nkoyie mawo wo de frɛ me na ye ni nkomo me sra sometimes bi won ma me kyerɛ ade of afidie we say so obe kyerɛ ba wie no enipa ne enti o obe frɛ wa me sra se me kyerɛ ade bi wafidie we say so a bomodena na tie said me kyerɛ ade no pepepe last week me kyerɛ ade we enipa bebre frɛ me sa kyerɛ obi osisi ye me say obema copper cinnamon steak no mako 9 no apɛ nutmeg mako 9 no apɛ akokɔ mesa no wa atwi nutmeg no no cinnamon steak no so wasi amai powder na de akokɔ mesa na fra no wa hata na wo de adware anyumire oba so be pass the same thing 7 ba oba wo bedware a ana be ma bedware sa niam na maka na de oba ne se wo be kan oye be ma be kan abo enkyene no mako 9 na de agum na wo mpa yasre nyankropon ene de ohian na wo de adware oba so 7 na wo de agum na wo de adware mesra ofre number no na ye ni nkomo 0240 10 30 48 0240 10 30
48 bibi biara e house say yare bi na etete wo say dwumasem na enkoyi awaresem na enkoyi say ede na etete wo oye be ma waye mre wo mpam ode bo ani ni wagam say wo mema duro ho tie ye wo mema duro ho eya bibi duro kan eya bibi duro say koko na how pressure na how wan kasa osisi ya wo ya bibi biara e how bia no frɛ number no 0240 10 30 48 0240 10 30 48 because me da CP osofo me so me da CP na me de nkaibo we etwato kura yin nkaibo pasofo ne abusapanyi nana kofitichi nana owusu mensa pumpuni bo abasa mawre hene nana kofi kuregu akomu hene opanyi Kwame Dick Eda Moses Nimo Church of Pentecost Maybe any Rosemary Che Kumasi Ura Yure George now say a J Kumasi Eva Prempe Che Oboase Ura Yure Evelyn Jones UK Ura Yure Angela Becon USA Ura Yure Lina Edu Chum Kumasi Ura Yure Nanaya Che Oboase Ura Kofi Che Kumasi Abigail Dapa Che Kumasi Woni abusua enkaye nyina eka ho ede aba se yemfa inhrefa fidikesi so ne yemfa nto manfo nyina anim ne yansim oyi se wo maame won bibia won futufo Madam Margaret Abena Sewa kane CEO no wo Magita Fashions AKO Ashtown edaya wan sorry na ni woi ekoso eye epraboso meneda na etoso enum ewo afia emu ewo United States of America wonya mfinhia na dusia ensia abusia chese memenda ebeye o chena de ya no wode ne tompem ewo no ani fie wakwada so estate ben Jesus the King School no 9 pa emu anopa homache bremu kunse no twen pa emu anopa no bebo owi a obeye na asesom e de ama no no free Victory Charismatic Chapel kwada so estate anomba be ufosom idi amano no nkono no pakunse no ndu bebo owi obekọ akọpẹ no krabia ewo eye offense chichire na enu achi chira memende ya no abusua chese donko ba obesa betenase abenom ye maame ne sikasa ewo Christ Apostolic University College no ewo kwada so donko ewia brenko senyumre no nsia no ebebo ni kwasi adaso no obekọ ne na asie esom ewo Victory Charismatic Chapel ewo kwada so estate no ngotwe anopa kwase dubako anopa npa emu no ebebo na kwasi ada no okọ na asesom ne ba na wia no abusua besa tenase ewo Christ Apostolic University College no kwada so donko kuse nsia ebebo na abusua chese memene danat ahofade ana atade a wo hye kokọ na tuntum ni kwasi ada so no nso tuntum ana afei fita anode eba oto nsafradofo ne agyamfo nyina asem megya won na won krakra maame won ade nyina Madam Margaret Abena Sewa kane kwanchefo CEO ano da Magita Fashions wokeo ano Ashtown sameboa no won totoye maame na chi kra awie abusuafo me sorry dear na menchia me papa Prophet Kufu Usu abandending the Spirit of Fire